ba tseba hore moruti wa bona o teng le ne le se le mphile mo kapa le bile mo phuthe wa ka wa o dula ka rabana o tsamaya le bana wena o le mo a tlo mape bana mo ise setulo le aka se dule mona sena ho dula ba tswetse mona ha o sena ngwana tloa mona thusanhleng ba senang bana mama ona le bana tlo ere ba o tlose mona ne se le mphile kapa ke tlo itatela a mophuthe wa ka mophuthe wa a tsa mara ke le rata hore go rena go ngwe ke tinile ke tla ke gala o tloela boruti ya ke le nagana fela le ke nana le tšhelete ya lona. God bless you. Mophuthe wa ka mophuthe wa ka ka nnete ke a le hopola batsa ke o be ke hopole le tšhelete tsa lona neng ba bang ke be ke sa le hopole ke ikhopolela tšhelete tsa lona fela ba bang le antena hle be ke sa le rate ke tla re ba ntena batho ba mara ke nana tšhelete tsa lona be ke ismailis o go thole monna wena o go thole monna o sa le motjha man okay monna ke no le khutsa ka moraka okay when sacrifices sebetsa so this is how a sacrifice works. O kana nkisa ndata le kana la nkisa ke rute ka sacrifice ya nyana sacrifice sebetsa so Sacrifice works in this manner. Re batho ba phumulong dumelang maphuthe wa ka phumulong ba nratang dumelang emang ka maoto batho ba phumulong ke le bone emang ka maoto batho ba phumulong emang ka maoto okay Sacrifice works in this manner. When muta sacrifice, when a person pays a sacrifice, I get a mhlala. Let me make an illustration. Genesis chapter 22. In Genesis chapter 22. Moshisha sound ya bekare udimo mona ke tsiwetsala a ke tsebekeng but ka re udimo mo. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22 uthi. Modimo ro Abraham. God says to Abraham. Tsamo nketsetsa sehlabi a we sentse jwa. Ke ne ke re we tlose udimo. Tsamo nketsetsa sehlabelo. Go make a sacrifice for me. But that sacrifice. Sehlabelo seno. Okay. Ke beja. Sacrifice every time it's a mesana le lebaka. Ke beja. Sacrifice it's a mesana le lebaka. A sacrifice works together with the reason. When muta sacrifice, when a person sacrifices, there must be a reason why that sacrifice is tshwanela ho ba teng, which means hona le ntho engwe. Ho tshwanetse ho be le lebaka ho baneng motho ena a etsang because sacrifice. Sacrifice is tsamaya le lebaka. Because sacrifice is aligned with the reason. Modimo ro Abraham. God says to Abraham, Tsamos nketsa sehlabelo ka ngwana hao. Go make a sacrifice with your son for me. Ore ke tle ke lebaka la sacrifice eno ke ore ke tle ke o hlonolofatsa. The reason for that sacrifice is for me to bless you. Jafeta o re ho ntate Modimo. Jephthah says to God, how can hlolela ntweng? If you can triumph on my behalf in a warfare, ha ke khutla ntweng, when I come back from a warfare, ke tlo sacrifice ka ntho engwe le engwe. I'm going to sacrifice with anything.
ke tlo sacrifice le ka motho ya ka hlahang wa pele ya ka nkgahlametsang. I'm even going to offer a sacrifice gomntu wokuqala ozawuvela eza kum. Now ntate modimo, Go kuthini? because Jafta ona promisitse ntate modimo ka sacrifice a itse ke tla sacrifice. Because Jephthah made a promise to God saying that I will pay a sacrifice. That sacrifice Therefore, sehlabelo se ya etsa hore ntate modimo a hlolele Jafta. made God to triumph on behalf of Jephthah. Ke a tseba le sonkutlo. I know you are still disconcerted with this. Lebaka kore Jafta ona re if o ka nhlolela ke tlo sacrifice. The reason is Jephthah said to God, if you triumph on my behalf, therefore I will pay a sacrifice. Modimo a bo hlolela. God triumphed on his behalf. Jafta a kgutlela ntlong ha hae When Jephthah went home, a kgahlanyetswa ke moradi wa hae. wavela umntana wakhe siya kuye. A tshwanela hore a sacrifice ka yena. He had to pay a sacrifice ngomntanakhe. Sacrifice Sihlabelo e nena le lebaka. had a reason. Now when a person aka untsetsa sacrifice When a person pays a sacrifice or makes a sacrifice kapa for you, etsa sacrifice for wena. or makes a sacrifice for you, Now sacrifice operator so. this is how a sacrifice operates. Ke lebaka leng. This one is a reason. Okay, a re demonstrate ka motho. Ke motho yeno. Gumntu ke lo, A ke matle. andimfuni lo mntu. Ke ya ngakeng. I'm going to a sangoma. Ke fihla ke le jwetsa ngaka ke batla ho destroy ntate Makao. And I tell a sangoma that I want to destroy this particular person. Once ngaka e ka re mphe 10,000. Once the sangoma says pay 10,000, Ke sena yona. meanwhile I do not have Ke it. be ke tshwanela hore ke lo e phanda. And then I go in search for that 10,000. Ke be ke ntsha ntho e ke senang bokgoni ba yona. Dibhatala lento that I'm not able for. It's a sacrifice. Ke sehlabelo. Ke sacrifice I'm paying a sacrifice for who destroy Makai. in order to destroy uMakai. Ke utlwana? Am I clear? Now, Go. Makai o ya ho pastor Pebane. uMakai aye ku Pastor Pebane. Makai a fihle a nehele Abhatale ke umnikelo uMakai ka 100 rand. ke 100 rand. Now bophelo ba ntate Makai Impilo kaMakai bo tsekwa ke batho ba babedi. bulwelwa ngabantu ababili. Moruti wa o lwantsha wa o thusa ho lwana. The pastor is aiding you to fight. Hona le motho ya thusang ho destroy. And there is somebody Hona le that is ngaka helping eo- somebody to destroy your Hona le life. ngaka e o destroy. Ke ntse ke etsa sense ka There batho. is a sangoma that wants to destroy your life. Now if fihla e ba dangerous mo. Ifika and then it becomes dangerous. You know here. patetse 10,000. This one paid You 10,000. know patetse 100 rand. Lona upatali 100 Kapa o rand. patetse 500. Okanye upatali 500. Now Go ka botho with human nature. jwale ke a le qetella ke be ke qetile. Ka botho According to human nature, ha o tshwere ntweng when you hold this thing or when you have this thing, o e rekisa. selling it, Yena ba fihla a ntsha 200 rand. lona ke akupe 200 rand. Let's say we rekisa 500. Let's say it's worth 500 rand. Yena o ntsha 200. Lona batali 200. Yena o ntsha 1,000 rand. Lona kupi 1,000 rand. Kapa yena o ntsha 500. Okanye lo kupi 500. Yena o ntsha 1,000 rand. Lona kupe 1,000 Ba rand. ntshetsa ntwena. Babatalela lento. Yena o ntsha 500. This one pays Yena o 500 ntsha 1,000 rand. and this one pays 1,000 rand. Ke mang eo monehelo wa hae Gubani lowo umnikelo wakhe. o tlo mo fang kapa sacrifice ya e tlo mo fang matla hodima ntweng. Lowo I sacrifices amnika amandla kulento. Kofi Go.
Kwa bokae? Ntate Makgetho ke etsa senseng ke tla sa. O e utlwisa jwang? Okay. Ntho ena This thing, o e rekisa bokitse bokae? 200. Yano e ntshetsa 500. you are selling this thing 200, lona kupi 500, Yeno ntsha 1,000 rand. lona kupi 1,000 rand. Ntho ena Lento, ke mang a tlo ba le matla hodima yona? who is going to have power and authority over this thing? Kwa 1,000 rand. Kulo bhatala 1,000 rand. Ha o le pakeng a ke kopa ke le thuse. Ka usebankini, A wena banka eng? Banka ya eng telo? So on that. So ke a le thusa be qetile. E re thuse Dr. November. E buela go patela re thuse. Okay. Now, kwena yena this is you. ne sutanyane fela ke moruti And this one is the pastor. enwa ke motho ya sa o batleng Lona ngumuntu ongakufuniyo, somebody Sutanyane, that despises you. wena sutha all together yenwa ke motho ya sa o batleng This one is somebody that despises you. maybe o sebetsa le wena This maybe she is working or he is working maybe with ke you. moaisane Or maybe he or she is your neighbor. maybe ke something wa tsamaya Uyahamba ke. o fitla a lo lata meriana o patala 10,000 He pays 10,000 to o receive patala ma herbs. o patala ma Ubhatala bani? yeah now bophelo ba hao Your life ho patetswe 10,000 kubhatelwe 10,000. wena o Wena. fihla o patala 100 rand And then you Kapa pay o patala 100 rands, 3,000 kapa 2,000 or 3,000 or 2,000. now Go. menehelong ena e mmedi Let me nikelu mibini. e tshwantseng e o sebeletse That's supposed to work for you. ke ofe o laolang Which one is dominating? Ko hodimo ntate motho wa 10,000. Kulo phezulu we e ka re 10,000. ke ntse ke atumela jwang now Go. ntho e re shapang ke ena. Into any better yo hile. if ke wena yena If this one is you, wa loua uyathakatwa. batho ba o tseka kapa o sebedisetsa meriana Or people are using herbs or muti for you. ya ileng ngakeng The one that went to the a ba sample patala tšhelete ngata and paid an enormous amount of money, o na le matla o tlo ba le matla jwale ka yenwa ya ntshitse ya patalletseng nthwena he is ha ke going, patalletse nthwena ke tlo ba le matla especially ke ntshitse 1,000 ranta ya ntshitse 500 nna ya ntshitseng 1,000 ranta ke tlo ba le matla hodima nthwena yane ya patetseng ngaka a patetseng ngaka tšhelete e ngata a patetseng let's say o ile a fihla patala ngaka e matlile 2,000 kapa 3,000 wena bolo nehela ntate moruti November ka 100 rand kapa ka 50 rand wena o tshwana le ntwe o rekuwe but yana o rekile ka bokae ka 3,000 kapa ka 10,000 whoever so hantle ntle yana le matla ya tlo ba le matla hodima bophelo ba kofi ya patetse tšhelete tse ngata tsa mo botsa batho ba ngata ha ke ba rapella ke rata hore ho bona ke rata ho botsa di baloi ha ke rapella motho hore le moetse ngakeng ba re ke re le patetse bokae baloi ba tla re patetse 3,000 hangata ba zonane ke re ho batho when ngaka e o patalletse 3,000 ho ya ka molao wena no tshwantse me for phodiso ya hao hore e be sustained hore ha ke etsa mohlala baloi ba nkile dintho tsa hao ba kwetse di business ba nkile tšhelete tsa hao when ba patetse 3,000 ngake ho ya ka molao o tshwantse bonyane wena o bontsha 3.5 kapa 4,000
to restore your life. Now, ke itse sacrifice ke eng. Motho ha ya botshabelo a itima dintho a ba fihla patala 5,000 a senang yona mara banka a ba bile a kadima tjhelete. Motho eno o sacrifice-editse, o sacrifice for bophelo ba hao. O etsa jwang? O sacrifice. Now, ntho e re shapang bana ba ntate Modimo, rona ba destroying through sacrifice. Motho ya re sacrifice-itseng o na le matla bophelong ba hao. Jwale ka ntho ena, ha e ba ile nna e patetseng tjhelete e ngata, ke nna nang le matla hodima yona. Because ke nna e patetseng, ke nna e ntsheditseng tjhelete e ngata. So ba bang ba lona le belonga bathong ba le sacrifice-editseng. You are under control ya batho ba o sacrifice-editseng. Ke bona ba na le matla because ba o rekile. A re etse mohlala o qetela because the way le nshibileng ka teng le a ntshosa. Hai. Bible e re, John chapter 3 verse 16 e re Modimo o ratile lefatshe hakalo ho a ileng a etsa ngwana a sehlabelo, sacrifice. Why Jesu a ntshitse a sacrifice ka ngwana? I mean that Modimo a sacrifice ka Jesu for rona. Inelo re reka o re rekile ka sacrifice, and that is why re leng ra khotlela ho yena because o re rekile. Satan o re utswitse, ntate Modimo re a re khotlise a patala ka mora wa hae. So re rekuwe ka madi a theko e bima, rekuwe ka sehlabelo, rekuwe. Now that is why we belong to Jesus. I mean, we belong to God. Ka baka la theko. Ka baka la hore there is somebody who paid for us. Ya re patalletseng. Ya patetseng for rona. Now, when somebody a fihla a ya ngakeng, a fihla a re ngaka ke kopa ho destroy le lelapa la mama. A ba fihla a patala 10,000 motho. O rekile lelapa leo. Ke kopa ke letse mohlala o qetela. Nna ke a le tlohela le antena di we le nshibileng ka teng. Ke etsa mohlala o qetela. Koloi ha e auctioniwa le ntlo, koloi e emiswa mona. Ho bue koloi ena ke 10,000, batho ba phamisa matsoho kaofela. Ha ba phamisa matsoho kaofela, ba phamisa matsoho kaofela. 10,000. E se lona le rata itaba hle. 10,000 tlo wena o koloi. Ke koloi. 10,000, 11,000, 15,000, 20,000. Then bana ba se ba feel rush. Nna ke tlo ipatala 20,000. Wa theola. Ho setse ba bararo. 25,000, 30. Now, yani o tlo theola because okay, 35. Now, ha ntse tsamaya ba ntse ba hlole hore ha nna ke sa hlola ke ntsha 35 yana na itse 35 yana o itse 40. Now wa withdraw yana because yana o itse 35 yana o itse 30 wa withdraw. Now ho tsa kwa eng koloi yena ne e 35 ba bana ba se ba destroy ba withdrawile ho setse yana 35. Now koloi yane e belonga ho ya e patalletseng tjhelete ka hodimo ho bane. Now
Le runa is the same thing, guys. It's just that some of you, Baba Mbadona, let's say, pele o ba teng. Hai marintone ke go nyang Susan. Avon wa tswa te boku jese ngwana ntate. Hona le batho ba tshwantseng ba ntshe di sacrifice fela for the family tsa bona. Or I'm sacrificing for my family. Ho bita di sacrifice tse yentsweng for family yaka. Because don't get it, babang le lapa leno le rekuwe. There is somebody are sacrificing for your family. And that is why my pilaruna are so. Because it's not tolerant. The whole family are eating you. Rekuwe. Hona le nghono ya nenga sacrifice for your family. Hona le ntatemo, hona le mme ya nenga sacrifice for the family. For your family. Re tshwere maphelo a rona are destroyed ka baka la di sacrifice tsentswe. The sacrifice. Now that is why every time when you pray as a child of God, you don't hawatshwanela ho lebala to break all the sacrifice tse yentsweng o le teng kapa o le siko. Let me tell you something, make it clear like 13. When batho ba batla ho destroy family, okay, hona le batho ba ka lwanang le family. I mean, hona le batho ba ka lwanang le ntate wa lelapa. Bano ba betere. Hona le batho ba ka lwanang le batho ba ka mo tlhokwa potla ka hlengwana ka ha ke nke hore ke mme le ntate. Hona le batho ba ka targetang ntate ba betere. Hona le batho ba ka loyang mme ba betere. E bohloko e fihla mo tlokwana moshimane wa ka le wena tlokwana tlo ba be tlo bebe tshetsang hanyana lona seng lona emang ngadimela laphi Mphelele ke batla tse ka ro pregnant. Now, here's the biggest problem. How lower hulwanwa lower na fela something else. Bana ba safe. How hulwanwa le meno ba loya meno something else. O safe bana ba safe. Hona le di family tse loyang bana. Now, ka bo madimabe rona re le di family re qetuwe so. Ho ba le motho a one. Fani ha o mang le sene le seboko sa Ki Makai ke Letebele. Now, ka mantswe mang Makai le Letebele ha o nyetse e se le mang e se le mema Makai le Letebele ke bana ba. Now, hona le batho ba reng when they destroy you ba rwaka Makai le seboko le family ya hae. Now, wherever how nyala family ena kaofela it destroyed it kesitswe it fasitswe kaofela. Now here's the problem. Le a tlo hlahang because motho ya loileng ya lwantshang ha lwantshe Makai fela but o lwantsha the whole family ya Makai. Ke etsa sense jwang? Now when I kesa family ya Makai, o kesitse Makai o kesele mosadi wa hae, o kesele mora Makai, o kesele moradi wa Makai.
ka bomadimabe yena ngwana ya tlo hlahang automatically o tlo wela under the curse because the whole family is under the curse. One, o jere ke motho a rokeileng. You are pregnant for somebody a rokeileng. Two, when o hlaha o le ngwana, o hlaha ka hara family e rokeileng, you are not going to survive. So that is why ha re le tjena ho na le batho ba o tla thola hore ka bomadimabe mmao le ntatao mohlambane ba curse. You became part of that curse. And only sacrifice for the family. Or what I want family hamaka is well. That is why God has said, "Mudima kalitusa." Kibwale motu kamu yena yana ikiri liyeze. Motu kamu when mudima ka utusa fela. Ubelin toring. This is the amount. Sacrifice. I'm sacrificing. Olokula family yaka. You don't sacrifice, you don't give. Uskaba bisa give you. Uskaba bisa. Ore it's a sacrifice for what? Alinkut kopahona lum. Tama. Re tsana le batho ba auctioning. Una le batho ba bitileng. Ba hlotseng batswadi ba rona ba fihla ba bua hore ba hamang. Now most ya batho ba falling under the same curse. Most of the time le hlalwa ke ntho tshwanang kaofela halo. If there's a curse e bue le tlo hlalwa ke ntho tshwanang kaofela halo. We get the favor I'm sacrificing for me and for to break the curse. To break what? The curse. This is the sacrifice against him for the curse. For the sacrifice for Bupilobak. Also, or I'm going to make sure that the king amount to 18, but I'm going to break the curse. Wabana today, Linsite amount of money because Nelibata bita sacrifice a and so. Liwena personal kabupilobao. You need to do that. I'm going to make sure that kinga amount of money. Oboriana ki sacrifice. And you know why you can catch amount of money. Example, to get them salakawe. Like about sacrifice is a family alone. Kanomo Dingundala. Uban? Ndala. Makhatalena banyala musadwali khotso bitswa ndala. Makhata maruno shebile kae. Wangandala straight ilwe. Otsuba ngwale. Ngwale fela re ke manya sacrifice. Kuba no sacrifice ngam. Wenze ntoni? Ngwale fela. Otsuba ngwale tshwere pen. Ngwale tshwere pen. Ngwale fela re ke manya sacrifice tseng. Ka nna. Kapa ka family yaka. Ngwale ke manya sacrifice tseng. O yentse eng? Ngwala. Hangi nako ho kwanele
Next are when I'm Marto. Bangwas in Tonga, I can't remember when I was. Kids, Bana by kids, when I'm one. I'll see, what's it? Toga. No, not Toga. No, no, what's Now let me give a little some tricky banka. Wa push or push up pilone or tried into Mardia Sugudis. And our pusher, she's a hard worker, the lady. She's a hard worker. So it's a cat. When I canal Sugula Linko, Libudulo, Limonao, a Carla Butola Mara Libutul. Ga tšhelete e fihla bathong ga e kgone go kopana gape gore re kgone go ya mo Atumela, I get to motho eno e se khone. O tšhelete etsa re patetse batho ntate moruti re tshwanetse re kene polekeng o botho poleke o ha ya pasa then ha ba kgone go tlisa tšhelete ya rona ba na yo e etsa se ka makgetlo maka e tsaetse hangwe ntate moruti e ba bothata le no also tholentlo le ne wa go so tholentlo ha se wena no no tshotse material le monna ntate moruti di tentlong le mamati dintho tse le shota poleke fela le shota poleke fela ke feng ntho tse sokolang ka tsona Ntate moruti a holo nka bua ka bana ba ka and hape bothata bo ka hare ga ntlo ha re batla go plana gore na re batla go etsa eng ha re ntho e etsagala ha e etsagale and even if re ka bitsa batho maybe ke re for example re batla go emisa le bota ha batho ba swantse batle ha batle la le batla go phamisa le bota ha batle a go ngwale a tsarabe tlo ulabo abangcwele bayophuma khona titilabo abangcwele bayophuma yihle izulu ikhaya abangcwele bayophuma
sokodisa. Eya ntate moruti a kry o tshwanetse pele motho a tle o tlotse quotation then you should know gore o tlo berekela mo godimo ga bokae. Okay, a They are se not tshebeletso ya ntho tsena ke kopa le bontsha fela. Wena o itse ke e fe le strike-ilang ka yona Ke company ya rona ntate moruti le ditšhelete. le ditšhelete. Eya ntate moruti. Le ngotseng pampiring tsa lona. Bea oli e red o bo bea letsotswe e le kwala mahlo. Ke le bontshe. O shisha tlogwa. Amandla comrade. Now let me show you something. Ke batla go bontsha hore ba bang ba lona problem ya lona ha e mona mo ntse le dilana le yona teng. Ke etsa demonstration fela ha se tshebeletso ntho. Problem tsa rona ha se dintho tse o sokola ka mina. Sokola ka go heleletsa go aga. O sokola ka go heleletsa go aga. Ha lona le Sale agile. ke tshela foundation. Ha sa lo sela foundation. Eya ntate wa Le agile go ga lena. go go nna go tlung. E go ga lena ha lona le agile. Eya ntate wa Le agile ntlo kae? 1 2 ke 8 rooms. Okay. Eya papa. Ha ne le agile easy kapa le sokotse. Ine kopanetswe bana O ne ba kopanetswe. Eya papa. Okay. But le wena o batla a re ntho tsa di a sokodisa. Okay, tlogwa. Mama. Mo tsele fela la sangole. Tlogwa, atumela. Mama. Kwala mahlo. Kwala mahlo. Kopanya matsogo. E re morana Jesu. Re thuse o re bontshe roots ke yona. E bitswa roots. The root ya tshotlego ya rona e qadile kae. A ke bue le lona batsana. Ke bua le batho ba. Re thuse o re bontshe root. Ore tshotlego ya rona e qadile kae. Like ba nkgono eno o shwele. Like ba batho ba no ba ne ba sacrifice ka family ya rona ba shwele re bontshe bona. Wa pele ke kwa bobedi ke a tshwara mina kwa bobedi wa boraro ke family hore na ke motho ya seng a hlokaetse ke a le batlane motho now ke tlo le bontsha something a re qale mo le ba cases Re ba kisitse. ke batla motho ya shweleng kapa ya phelang ya ba cases ke mang Ke nna mang mangwane wa bona. mang Ke nna mangwane wa bona. o le mo di kae mangwana wa bona Yo, ke se ke tsofetse haholo ebile kgale ke shwele. o le mo di kae Gola jwale ke tsamaela ho 100 mono. Ha ke sa hlotse ke hopola ke na le dilemo tse kae. Ke hodile haholo. mangwane o na le more than 100 years ya hlokaetse o ba cases jwang family eo Ke kwetse e sale ka nako e ne ba o hlaya. kwetse Ha e sale ba ne ba hlaya. Ya ba ke nka khujwana tsa bona. kaofela a bona Dikhujwana tsa bona.
wa di isa kae ke di tjheketse kaofela ha bona ka ngwana e mong le e mong ke mo tjheketse o no di nka jwa dikhujwana tsa bona ne a ke re ho no tswalelwa hae boholo ba bona ho no tswalelwa hae ke ne ke le mong a pipisang ke ne ke nka tlare ntho tse ebe ke di kopanya ka meriana ya ka ebe ke bua lentswe fela ke re ngwanenwa ha no loka ke nka katleho tsa hae ho na le ba tswetsweng le ka masiri ke ne ke a nka hang done yena ke mang ya sacrificing kae gubani lo ke mang Ndikumakhulu wabo. umakhulu wabo Ewe. wayenza ntoni ngale family yakwanto family yakwabani Le family le yakwaGodloza le. Godloza wayenza ntoni le family kaGodloza Kaloku ndithini sawubona uba ifamily yamawele. itse ha ke bona hore ke family ya mafahla Amawele yimali. mafahla hangata ke tjhelete ke a toloka ha Ndawanqunqa. ka ba gagata ka ba gabela Liwele naye lo. Usinde nje kancinci. mosadi wa ke lefahla okay ubanqunqa njani Wavela ngengubo kaloku andithi. wenze nto Wavela ngengubo andithi. obahlaka kubo Ngayithatha. Yayisa kwabam abantwana. Ndathatha elinye ithamsanqa labo ndalighombela. Azawuphila kanzima imali bazayizoba. uthi batla phela ka thata a ke tsebe o zoba keng o batla idroya Soze bayibhaqe. Soze bayibhaqe imali funeke badonse kanzima. Nalo mntakwabo lo uzamayo lo. Sebencedwa nguwe lo. la utla ba re ba family ena ya ntho e tla sotleha tjhelete ba tla ithola thateng now wa ba thakatha ngophunyaka Ndinaminyaka engamakhulu amabini. Waphinda wafika emzini wakhe. ba re o na le 200 years motho ya buang mona 200 years nkgono ya buang mona 2 Phinda wendela kaloku andithi kwaba nawo banamakhulu ayi-4. wenza nto Emzini wakhe amakhulu ayi-4 asokole yaba indawo. obani Abasemzini wakhe ntate ndafika ndongeza. uthi ba motseng wa hae le bona ba na le 400 years a fihla a iketsa o hlalosa jwang so uba khesile bonke baqalekisile Ndibaqalekise bonke. Ndathi isizukulu sesizukulu sesizukulu. Soze babhaqe. o tla khese ya teng ha bana ba ba khesa ba itse setloholo tsa ditloholo now that is why when bana bohle ba tlo tswallwang mona kaofela ba tlo sokola kaofela because of the curse eneng e bua i-sacrifice wa yenza wa sacrifice ngantoni Hayi kaloku sichitha igazi ndaqala inkomo kaloku. Sichitha igazi. waqala inkomo Vele qala inkomo. okay Ndathatha kwanto. Thatha ezo ngubo zabo ndathatha amathamsanqa ndaghombela phaa kwelaa gazi ndathu nawuphu isizukulu sesizukulwana soze sizawusokola bawufa bonke bazawugula bonke ndafaka ingulu xa engabulawa lihlaba ke makabulawa yintliziyo ala gazi lale nkomo lenze njani yabona usacrifice ka kgomo mona yasacrifice ngenkomo so le nkomo andithi igazi siyalithatha
siyathetha kaloku phaa kwelakazi ba re ba sacrifice ka kgomo ba nka madi ano a kgomo ba bua igazi bubomi kaloku madi so ke phaa bophelo. kwelakazi dathi kwamntana ovelela apha ba bua ka uzawuso- madi ba bua le madi a ne a kgomo ba re ngwane mong le mong ya tlo tla mona o tlo sotlela so bonke uba uyenda uyabuya ekwendeni ha o nyalwa wa gutla lenyalong kaofela ehe nabangamadodana ubuya tshata baya bahamba le ba ba hlankang itheka kwanto na o sacrifice ka kgomo yena lona le sacrifice kang nkgono lona le sacrifice kang wena o sacrifice kang ge ke bue o sacrifice kang ga ke re ke na le dikgomo o nona le dikgomo ke jwale kgomo tse kana selemo le selemo ke dia kgomo fatshe ha ke dia ke bua le yone matsatsi pele ke e hlaba ke jwetsa ntho ye nngwe le ye nngwe ke sacrifice ntho eno ha ke bua le yone e be letsatsi le ke tlo e hlaba ka yone ke e hlaba ka meso meso ke a e hlaba ha ona motho e ke batlang a nthuse nna ke sehlola meleko ke a e hlaba ha qeta o e hlaba madi ana teng ke a tshele ka moo Wa tshela ho kae? ke a tshela ka ho faki ke bua le madi anana ke se ke a tletse ka moo ha ke bua le one e be ne ke ba bitsa ke bitsa family tsena kaofela ba le teng kapa wa ba bitsa hore ba tle ke ba bitsa ba ntse ba le siyo ba robetse ke tswile ke le mong nna ke a o jwetsa boloi ke ntho ka ene ke e rwaletse o ba bitsa ba le siko ke ba bitsa ba robetse. ba robetse o bo ke reng? bitsa di-family tsena ke bitsa le diboko tsa bona e molemo ha ke kopana le ena ke a mmotsa ke re seboko sa hao mang le ba nyalwang kaofela ke a mmotsa o hlaha mang seboko sa hao ke mang ke setse ke se tshwere ntate re na le ntho tse makatsang re bohlale ho feta technology ene e buang ka yona hana jwale tje ke ka palama le hana jwale tje hodima Telegram ke a o bontsha nang ka etsa hodima palo hodima palo ke bona ntho engwe le engwe e etsahalang fatshe o kgona ho bona ntho engwe le engwe e etsahalang maphelong e a batho? etsahalang fatshe ke palame hodima Telegram ntse ke le teng ha ke so tsamaya ene re bo mmangwane re ntse re le teng re ntse re phela bosiu re a feta ebe re a palama pitse e tshweu le na le pere e tshweu re na le pere e tshweu e re e sebedisang jwale ebe ha ke re kata ho tshela ka fakeng tsatsi le leng le le leng ke a rafaki ka hara faki madi ana ha ke re ke etsa selemo le selemo kaofela madi ana a tlo nketsetsa mosebetsi ka bona ke bua fela ke re ha o be jwalo ho bo ba fela jwalo ke nka bana ba bone o nka bana ba bona ba ntse ba imere ba emere ba le pregnant o bo ba isa kae bana ba ne ba pregnant ke moriana ntho eno ha o tseba le etsang ka ona moriana morena nna re tlo tla o kopanya le ntho tsa rona rena re kgone hore re tswelle a ke re ntse re le family re ntse re le bangata ona le ba bang ba dumetseng ho joina nthwena ona le ba sa e batleng lona le etsa jwang le entse jwang sacrifice le sacrifice ka lapa la le sacrifice ka lapa le tlo bua kre le tlo bua kre le tlo bua a le tlo ntsukudisa ne a go tlo le reng e ya eng le sacrifice ka lapa le kereke ebile mo batsatsi o etsang o tsetsa batla o tsaba kereke o setsa tsamaya kereke o tsaba kereke o tsamaya kereke la de a ile ko kereke e rile ha tseba bua ke dirile gore a go tlhage di matha tsa gage vandag
ke ne yane a ile ko kerekeng o gana ile kerekeng a dira gore dimmata tsa gage di tlhage di tlo etsa tse nna ke dirileng gore di mo tlhoye ee ngwana o wa ga nna keo ga e sa le a tlhaga ke mmona gore o na dilo tse dintsi mo botshelong ba gage wena o ntse o phela nna ke mo seremakileng jaana ngwana wena o ntse o phela ntse ke phela kwana o mo sacrifice tse ke le teng ke a phela o re kwana o mo seremakileng ke so dula ke na le ene o dula na le yena ke aya le gona no ha na tsamaile ko gae ke re digile gore kwa dulang teng gona nong ko phomolo ke ye go bona kwa ndlang teng ke tswa teng ke tlile ka beya dilo tsa ka gape-gape ko ntlong teng ko mokhukhunyane wa gage wa ntse a nagana fo go tla aga hana go aga le ene ngwana o wa batla gagwe- aga ngwana wa gage mo tonnao ha ebe nona na o tla mo berekela ha no mo berekela ha no go na go na next tlebeng e mo tswele ko pele le sacrifice tse jwang kana ka tsamaya ka ya ko Lesotho ko ga bo malome ka lo go ba bolella gore setlogolo se se ga malome se ke bona se tlo go dira dilo tse di tonna go tlo go dira gore malome a tswe mo bophelong ba rona a shebane le ene yaanong re mo tseile ga lo go mo beya kwa ko dikgomong kwa ko mankakeng a boloko mo mankakeng a beileng dikgomo teng. le beile mang re di beile ko dilo tsa gage dilaki tsa gage dilaki tse tšheletenyana tse tsena tshwanetse a tlo go nna le tsone le di beile ko mankakeng a kgomo ha re bueng ka o tlo go sacrifice sokola ngwanyana o tlo go sokola ga ke batle nix because ke bone le bana ba ka bana ba shotlhege yaanong yena o tlo go emisa lelapa la ga nna ke nna ke a se nix yena o batla go tlo go emisa lelapa so o sacrifice ka eng for ye bona a ka se frifa ka nix ke ile ko ngakeng itlhe re thuse ya ko lepatadisa bokae? Lesotho itlhe ya mpatlela dikgomo tse pedi hele Se re le re ba sacrifice neya ka dikgomo tse pedi a se sacrifice batho bane ba nse dikgomo tse pedi for dimmata tsa ge gonano ga di sa mmatle ke dirile gore ba mo tlhoe ba moele ko dingakeng gore botshelo ba gage bo ne miserable a ipone a le yana hele o tla nna a dula itire ka reng o betire ga sa le betire ga sa na nix a ga sa sa na na nix le monna gage re dirile gore a tsamaye monna gage la a supporte le bana ga dire nix o sokola le monotsi hela ka bana ene ba tla dula ba sokola ba le yalo ka bona gona o tla morutinyane o ntse ya ko gage ko gene mo matsatsing a ke sena o tla mo thusa ka eng moruti o yana le sacrifice eng ka ena morutinyana o yana le sacrifice eng ka eng le entseng ka madi a lona ne re ba phatsa le etsa re ba phatsa ne le ba phatsa eh le nkile madi a bona nka madi a bona ha ne ntse a phatsiwa le be le ba isa kae be re a isa ko ngakeng ngaka yo ne ipatlela madi gore e kgone a go kutleng tata o ngaka etsa go thwe ngaka e nkile madi a bona ngaka e nkile madi a bona Eh. ha bana ba phatsiwa Eh. ya wa isa kae ngaka yo ne batla go tisa meriana ka bona bana ba boela botlhe ba shule go setse ena le monosi ba bang ba shwele kao fela ne re re ra mo tsamaisa le ene go shwele ba ba kae mo family ba ne ba le four ba le four ko ga bone go setse ena monosi re itsamaile so le ntshitse le ise ko ngakeng le ile ko ngakeng le sacrifice ka eng for bona madi ne re ba phatsa ngaka ye ne batla madi a bone le patetse bokae ngakeng ya bona re mohile nku tse tharo di dinku tse tharo ai mara batho ba patala for rona ai batho ba patala kore ba itela ba salwang okay ke kopa re kwale le tlo molokolla kre le tlo lokolla familia nane a itse ka la ntshokodisa le tlo lokolla familia le tlo lokolla kre le tlo lokolla familia le tlo ba lokolla kre a go tle le re le tlo ba lokolla a go tle le re
Laba lokulla. Laba lokulla. A go tlo le re. Ha le sa kgona go tsena. Mara ne le sacrifice ka bokae for bona. Ka eng? Ha re me ka maoto a rona, and then only for now. Ibu hape only for now. Phamisa matsoho. Ya pele nka morena Jesu jwala ka morena mo pholoso. E re ke o amohela morena Jesu. Jwala ka morena le mopholosi wa bophelo baka. Bible e re mang le mang ya dumelang ka pelo ya hae a be a confessa ka molomo wa hae hore Jesu Kriste ke mora wa Modimo. Bible e re motho eno o tla pholosa. Ke nna eo ke dumela ka pelo ke confessa ka molomo wa ka hore Kriste ke mopholosi ke monamoledi ke mohlodi wa bophelo ba ka. Mme tsatsing lena ka lebitso la Jesu ke nka bophelo ba ka le ba family ya ka bohle ke botlisa ho morena Jesu. E phetape ke nka bophelo ba ka le ba family ya ka, bana beso, bana ba ka kaofela. E re ha e ka ba nkgono yenwa wa moloi o kgona ho bitsa batho ba le siko ba be batla a ba ba khesa. Le nna ke bitsa family ya ka yohle ba tlo lokoloha ka lebitso la Jesu wa Nazareta. E re morena Jesu o tloha tsatsing lena fetola bophelo ba ka, lokolla bophelo ba ka ka lebitso la Jesu. A go re tsatsing lena sehlabelo se seng le se seng se yentsweng ka bophelo ba ka le ka family ya ka tsatsing lena dihlabelo dintho tse bueng dintho tse yentsweng ka lebitso la family ya rona le ka seboko ka lebitso la Jesu wa Nazareta. E re lona baloi ba fasitseng bophelo ba ka ba khesitseng bophelo ba ka tsatsing la ka shokolena ka lebitso la Jesu di lekane tsohle ra di roba ra di senya ra di khala retebo shate Supermon isaudimo Supermon re selekane se bueng se yentsweng dintho tsohle tse entsweng ha di ranthanywe in the name of Jesus. Rapela. Roma. Name of the Lord Jesus. Each and every sacrifice that was made, oh God. Heavenly Father, can you take this seat of Heavenly Father, in the mighty name of the Lord Jesus.
bitsa family ya o kaofela ka diboko bitsa seboko le senemi ya lona nina maqhinebe no November ba bitsa kaofela ba bitsa family ya hao bitsa senemi ya lona bitsa seboko sa lona ka lebitso la Jesu ba bitsa seboko bitsa senemi ba tshwetsa tsatsi lena le a tswa dithwako ba tshwetsa le a tswa dithwako ba tshwetsa le a tswa dithwako e re tswa ka ra dithwako family ya November family ya Mqhinebe tswa di cancela dintho tse entsweng ha November kapa ha senemeng ya hao cancela dintho tse entsweng senemeng ya hao le seboko sa lona di cancel e re ntho nngwe le nngwe e entsweng ke a cancela e batho ba buile e batho ba entsweng di lekane tsa madi a diphoofolo re a di cancel ka rakerekena di lekane tse entsweng re a di cancela di altare tsa moloi re a di cancela re a di cancela re a di cancela. And I destroy each and everything. Calibito la Jesu Christ wa Nazareth. Thank you, Holy Spirit. The mighty name of the Lord Jesus. My God. Really tswile family ya ka ka ra di lekane tsena tsene di entswe le lokulohile di lekane tsene di entswe ka lebitso la Jesu wa Nazareta e re utlwa tsatsi lena dintho tsene di etsahala ho lona ha di sa hlola di etsahala le lokulohile ka lebitso la Jesu le lokulohile ka lebitso la Jesu le lokulohile ka lebitso la Jesu ba jwetsa ba lokulohile ba jwetsa ba lokulohile come on church ba lwetse tshwara thapo ya none e kentse letsong la hao ke nya monono moo ke ne ke itse le tlangwe ka dithapo le fihla moo ke nya monono moo e re ntho nngwe le nngwe e physically le spiritual e neng e tlamme bophelo ba ka e physically le spiritual e bue e physical le spiritual ene e tlamme bophelo ba ka ene tlamme tšhelete tsa ka ene tlamme katleho tsa ka ene tlamme bokamoso ba ka ene tlamme bokamoso ba family ya ka dintho tsohle tsene di re tlamme ka lebitso la Jesu wa Nazareta di kgaola e kgaola Paula. Lahlele fatshe hata ka maoto. Hata ka maoto. E re morana Jesu. Morena Jesu. Dintho tsohle tse neng di sulafalletsa bophelo. Tsohle tse neng sulafalletsa. O tla tsatsile na ke di rapita ka maoto. Ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. E re ke lokolohile. Yang ditulong.
a ko ra ha ona lebaka le ka ntshwarang. Ra ona lebaka le ka ntshwarang. Ha ona lebaka le ka ntshwarang. Re o tla hlong ya ka ema ka maoto o tla hlong ya ka. Re o tla ho fihlela ka tlasa batho ba maoto wa ka. Ha hona ntho e tshwantseng e ntlame. Ha hona le polelo e bueng e tshwantseng e emise bophelo ba ka. Baebele e reng ya lokolotsweng ke mora o lokolwile le ka nnete. E re ka lebitso la Jesu wa Nazareth e re ha e ka bane ke tlangwe ka dipolelo ka declaration tsatsing la ka shego lena le nna ke lokolwa ka declaration. Bitsa lebitso la hao e re nna Zenzile November ha e ka ba ke fasitswe ka puo ka lentswe ka declaration le nna ke a declare tsatsing lena gore Zenzile November you are free. Ha ke le utlwe kereke Zenzile November bitsa la hao e re utlwa tsatsing lena you are free. Le ba November bitsa la luna di senemi come on bitsa ya luna ba November wena bitsa ya hao e re le lokuluile bitsa seboko sa luna makhwina bitsa la hao e re le lokuluile ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. You are free. Nga 3 months offering 300 ya 3 months onela ka yo ka mantso 900 3 months o roye 600 ka speed 3 months kapa ka speed journey how it be easy for these 3 months or 6 months ali ayo ke la tloela hape o tla tlisa monela ka speed potlaka ale o ke le tloela a ke ka sacrifice ka chelete 300 or 600 or 900 o borte for kgwedi tsena ke batla ke tsamaya fela ke flow 300 or 600 or 900 o bor kgwedi tsena tse tharo if ke 900 o re kgwedi tsena tse tharo ke batla tsamaya ke telle fela bophelo ba ka bo tsamaya fela ha eba ke kgwedi tse pedi ke batla bona fela 2 weeks dintho tsa ka di tsamaya fela ali utlo ntate tswa stulo sa wetsa ka speed wena wa Kimberley tswa stulo mo sa a ke bika sacrifice ya pele ke bua ka no ha ke bua ka ya pele e le entsentse ke lisiko ke bua ka ya ka mora tshebeletso yena prayer entse ke etsa ani ndi value ngutlo le lost ka speed 3 months unsa 300 kapa 600 kapa 900 ka speed eno bua khodintse o bua khodintse we bua khodintse ke batla bona fela le dintho tsene di look di fasitse tsa ka di tsamaya slow khodintse come on bazalwane come on 300 kapa 600 kapa 900 tlontse ka speed o sino fela tlontse tšhelete ntho mama tlontse le tla ingolisa tla tlontse tšhelete la ntsukudisa thandiwe tsa montsha tšhelete tsa mole o batla go di ntho tsa o di tsamaya hantle mathang re kgodintse e bua kgodintse re kgodintse o tshwantse be le phapang e tatileng e bua mazalwane e bua e re ona le phapang e tshwantse e etsahale
phapang e tatileng. Come on bazwana buang ka sebiti etsa. Etsa. Na ba ka reng ka tlo lata stulo. Na ba e ka reng ka tlo lata stulo. Sebedisa monyetla ona wa ho breaka di cases. O breaka sebedisa monyetla ona. Le ska tsa montsha hle. Wena wa tsebe re bile ba o ntsheditse di sacrifice ngata. Re ke le bua Jehova. Ano bua kgweding tsena, o bua. Do you know that modimo ka tsa mohlolo kgweding tsena bo bua surprised? Tsamoyeng tsameska tsamoyeng. Ere kgweding tsena a go bua kgweding tsena. Kgweding tsena. Ke batla bona mohlolo o mong. O ke sokang go bona. O ke sokang go bona. O potlakileng. Bane ntseng ba ntsha tšhelete ntlongkwan ka sepetlele ba itlileng ditulong ntlongkwan. Mama ni ntatwa. Mpe oliane ya tšhelete please. Ibule oliane ya tšhelete. Ifuduwe ntate. Ka lenaka leo fuduwe. Tangi tlokwa tlokpala ka ntate. Kgweding tsena tloang ntate tsa mo matha. Tlo kgweding tsena fela ha e ka ba o nona le delay tsa mo matha wena. Kgweding tsena ha e ka ba o nona le delay nyana. Tsene e neng e delay ya dintho tsa hao go and run. Ke go botala ka mona ha e ka ba o nona le delay. Dintho di tsamaya slow. Tsatsing lena ka lebitso la Jesu go and run. Ha e ka ba o nona le delay nyana. Ha ke mang ya nkutlwa man. Ka Jesus amen. Tsa mo matha. Ha e ka ba o nona le delay dintho tsohle tse di etsang go and run. Ha e ka ba o nona le delay ke kopa tsatsing lena fela ke re fast forward. Ke etsang fast forward. In the name of Jesus. Fast forward. In the mighty name of Jesus. Fast forward. Fast forward. Fast forward. Fast forward. Kabuphilo ba hao. Fast forward bonzo. Fast forward ngwanaka. Fast forward. Kgweding tsena fela. Fast forward. Fast forward that. Ho ba le dintonyana tse reng ka speed fela. Tse tsa njwang? A ke utlwa tse tsa njwang? Tse tsa forward le baneng ba hao. Le baneng ke re le o bo mang? Aya ndini fa ba samana. In fast forward. I got to fast forward. In Jesus' name. Fast forward. Hey, thank you, Holy Spirit. Fast forward. Fast forward, Manak. Fast forward. Fast forward. Fast forward. Fast forward. Mutimak. Hokobele fast forward, Nyan. Fast forward. Fast forward. Fast forward. Fast forward. Fast forward. God bless you. Fast forward, Lindy. Fast forward, Monak. Sabanga moyo ngcwele. Tabetsu bona. Fast forward. Fast forward. God bless you. Go and run. And run. Hey, and run. And run. And run and I go belly fast forward in your affair. I go fast forward to Pilum back. I go fast forward.
In Jesus' name. In Jesus' name. Ay mana le ngutlu ma. Abayuthi Ay Ntate Moruti. yapela wa ngutlu re fast forward. If we fast forward. Le banem ba ka le family nya ka fast forward. Ibue. Fast forward. Fast forward. Ere delay. Ene yentswe. Ka bophelo ba ka. Tsatsing lena fast forward. Fast forward. Lona ba sokang ba ntsa nextlonela ka speed tlontle tlo lahlela fast. Tlo ka speed. Mata. Fast forward. Tlo mana ka tlo putla ka hleleng senyetsa nako. Fast forward wana ka fast forward. Modimo ka fast forward. Morena Jesu fast forward. Bophelo ba hao. Thank you, Holy Spirit. Fast forward. Dintho tsena di tlisa delay. Ke reng? E boela go qetela ke reng? Dintho tsena di tlisa delay. Nna tsatsi lena ke reng? Fast forward. Ka lebitso la Jesu. Thank you, Holy E re ka Spirit. lebitso la Kriste. Galibitso la Kreste. Fast forward. Ka lebitso la Morena Jesu. Galibitso la Morena Jesu. Haikosi. Modimo ka delay ene yentswe spiritual. Batho ba ne ba le ba TikTok kapa Facebook, if le bana ba batla etsa jwalo ba ka etsa ba nehele. Ona le ba bararo ba ba file di account tsa ka, ke kopa fela o tlo bua le bona. God bless you. Facebook and TikTok On ke kopa fela Facebook ke and tlo bua le TikTok, wena. do not let this Le wena ka service etsa to jwalo. pass you. O ka etsa Take this 300 or 600 or 900, but you must make sure that wa bua gore kgweding tsena tse 3, if it's 900 to bua gore kgweding tsena tse 3 ke batla fast forward o be le just ntho tse etsalang easy bophelong ba ka. In Jesus name. Ka lebitso la Jesu. Le bebe e re fast forward in Jesus name. E re ke kgathetse ke delay. In Jesus name. Batho ba TikTok ke kopa go rapela modimo wa ka, ke rapela ba ntse ba nehela bakeng sa kgwedi tsena tse ntseng ba di nehela. Ke kopa modimo wa ka o etse mohlolo o tshosang ho be le just fast forward. Ntho tsa bona di etsa le very fast ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Moyo wa lang dinako di laolwa ko wena, metsotso di laolwa ko wena, everything e laolwa ko wena. Ha o rata o ka etsa fast forward. Modimo ka re a tseba bile tsatsing lena ho etsa ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Shapela morena Jesu. Yo. Ne ke tshaketse Rocklands. Ro sanga nqekile re kopa ke pote ho ye. Ke be ke re batho ba emetse o itshebe gore o ipona le hai a bona ntate ntho e re fang mathata lefatsheng le ke
ke hore o batle ho etsa ngwana hao engineer yena a ipona ile taxi driver ka o fa mathata mo botse di tsipela ha mo botse kapa ke ngwana ha motho a dutse pela kapa ke phete o bona ke ne ke jwetsa batho ke re ntho e shapang batho ke hore ha o ipona hore bo ipona le mofutsana o itsheba hore bo bona le sono o itsheba hore o bona ka fihla moo ebile o tlise le dioli tsa rona tsa kereke o di tlise le matswai a rona o le wa gakelletse le tlise matswai a rona a kereke ha e ka ba o ipona o le mofutsana. Now let me tell you something be ke kwala because ke na le ntho tse tlo di etsang. Once o ipona o le mofutsana, behavior motho ya iponang le mofutsana le behavior ya motho ya iponang le mofutsana le behavior ya motho ya iponang a tlile di a fapana. Ke kopa ke phete di a fapana. Di behavior ya batho ba iponang le bafutsana ha ba bula mlomo ba bua ka mathata ba bua ka tshokolo ba kadima ba kwata ba sa kadimui ba kwata botse ya ditsempela ha o ska ba Njongwena ke jwetsa batho ke re hai wa tsmanda tona le ntho tse modimo a di etsang modimo a leke ho expose a leke ho hlaisa hore kahle o mang wa tswa o etsang ke ne ke re ha ke ruta batho ke re hona le batho ba ntate modimo a batlang ho itlhokomelela bona modimo a batla ho etsa jwang o itlhokomelela modimo batla ho itlhokomelela wena ene modimo a batla ho itlhokomelela wena batho bohle ba ka lekang ho hlokomela ha ba tlo kgona ba tlo utima ba tlo sukudisa because modimo batla etsa o itlhokomelela wena mama ska tlala lo khametsi tlelang go khametsi le tlelo ja dinuku le je di Kellogg's tlelang go ja dinuku pele le tla kerekeng ka setswe ka snuku ka beko bolela o tlonyola ka ra kereke ha o ka bona mothantsa o tswa lo khametsi tsebe nthweno e jile dibeko ka snuku ho se modimo batla ho etsa jwang batsana o itlhokomelela wena wa bona o ka tshwara nthweno hore hona le batho ba modimo batlang ho itlhokomelela bona and how are you going to know hore modimo batla ho itlhokomelela wena kaofela batho ha ba tshwantse ba o thusa ona motho a o thusa o bona bo kwata kanti modimo ya bobedi when modimo batla ho hlaisa hore o mang wa tswa guys ba bang ba lona ha di a bitsetswa bofutsana wa bana ha batho ba o tima kapa ba hana ho fa dintho kapa ba hana ho etsetsa sometimes it's a message o tshwantse to understand. Okay, ke kopa ke le tlwele ke tsebo etsa tshebetso ya tsatsing le kana bana ba Joseph bana ba le ba kae batho ba balang Bible 12 bana ba kae abantu ba go Joseph bana ba Joseph bana ba le ba kae 12 sort of yona nthwena ke tsiba ba kae nna ke tsiba ba hae a ke tlo ikopisa hloka family tse ke sa di tsebeng nna ke tseba ba hae hore ha e ne re le 4 tse ding ka ke di tsebe tlo kwa ntate emamon tlonda tlo ntate emamon jwale ke le fa be qetile be ke ya tshebeletsong ya tsatsing le ke di brothers sa Joseph tsa kaofela modimo ke a tseba hore bana e tlo ba bafutsana ba
ene bana it's just a matter of time ba ntse ba tlo kopa. That is why Bible e reng ba ne ba tloa ba ya Egipta ba lo kopa. Aya le ya utlwa. Ba ne ba tloa ba ya kae? Ba ne ba tshintshana ba rongwa Egipta ba lo kopa. Before moment e ono fihla kapa before nako eno fihla, Modimo a nka Joseph a re wena wa bitsotso ba mokopi. And I don't want to ube party ya me kopa. Amutlosa, amulisa kae Egipta. Now mamele he. The problem ya ho tswa mona. Untswa tabeng ya hore o ske wa ba mo kopa process ya teng ha e monate. Ana lengulu. Pele. Before Kanana e welwa ke tlala. Modimo ke a santsa tseba hore Kanana e ntse tlo futsaneha. Number 2 ke Kanana ne, and then Modimo a tseba hore batho bana ba tlo tshwanela hore ba nne ba ya Egipta ba lo kopa dijo. Ke Egipta ka ke kae? Egipta monto Joseph ana dula teng. Ne Modimo a tseba hore bana e tlo ba me kopa. It's just a matter of time. Modimo ke a tlosa Joseph a maleisa re wana ke ba tlo re o be party ya batho ba kopa. Now here's the problem. Process is just that wena wa bapala. Process ya hore Joseph a ntswa Egypt. A tlose Egypt. I mean a tlose Kanana a lo dula mane. A baleiswa tabeng ya ho ba mo kopa. Process eno ne se monate. When Modimo a o baleisa hore ungabe ngumuntu ocelayo, that process ha e monate. Why? Because that process o hlowa ke bana beno batswadi ba o rejecta. There are a lot of things etsahalang. When you don't understand the plan ya ntate Modimo about the process, o ka kwatela batho kaofela. Okay, sir. Now talk of Fent talk to tell me kill it well. Yeah. Now the problem here. There are people about Modimo. You are going to be something one day. 2, there are blessings because Joseph afika Egypt. Modimo ke elevate bophelo ba hae, a change bophelo ba hae. But process it was not a nice process. Now here's the problem. E mong mona tlo ke le jwetsa why le cause it's a delay ya hore Modimo le favor. Ke ne ke jwetsa batho ha ke le mane holong. Ke re nna batho bohle bana ba tshwantse ba thuse ba hanne kaofela. Le mme wa ka ntswetseng. Ke lo mokokotela ke feletse ke petrol ke kopa mphe tšhelete ya petrol ke a rahana yo. And I understand that one. I was not called to ba mokopa. Next I beat it on to you. I was not called for that. Now, but to delay a process, ya hore Modimo elevate bophelo ba rona. Mbotso why delay a job process eo? Because when o tswa bana beno ba o hloya ba o ntsha ka ra family o hlaelwa ke dintho ba o rejecta mau a o rejecta mau a o a etsa jwang a o rejecta jwale lona process eno kaofela ya le tšhintšha mpotsa ile etsa le be khopo le be bitter le kwate. Some of you ukwatile because of the rejection. Ukwatile, you are angry. Mauna sa treat handle. Ntata una sa treat handle. Man, family how. You also now baba mbaluna process yeno itching bakeng sa hore at least laiba utlile bohloko but o bua mantswa Jose anto
a Dafita ha na re ho fihlella ke tseba seo Modimo a tlo nketsetsang sona. Now lona le etsa le kwatile guys, le kwatetse batho ba hanneng ho le thusa. Ha kana go ne lona le ba thusitse bona ba hana ho le thusa. Lona le ba supportile bona ba, and now ha ba hana le ba kwatetse kanti no. Bona wena wa bitse tsontho yeo ya hore bona ba nne ba o thusa wena man. That is why whoever yantseng a kwatetse taba ya ho hola ha hae indlela ukhule ngayo, you are still angry le the treatment o delay ya process ya ntho Modimo a tshwantseng a etse ka bophelo bao. O delay ya process, you are delaying yourself. Ya o qetela Dafita ba re Modimo teka tafole pontshe wena dira tsa ha ba tle di bona mara Dafita o teka tafole take tafile pam kwe enemies am in front of my enemy wena ha o ba tlole wa bona ebile o ntse ikana re le fula ka ke ba batle ya rodis rena re atla ta rena taba lo ntla bo swele re atla na and bafuni ha ke ba batle ha ke batle ba bona. You are delaying the process ngwanaka, you are delaying the process. Ya o qetela le tshwantse le fole. God bless you. Ya o qetela ke ya o qetela. Skalwana le ntho sa itsebeng. Because dintho tse bohloko di a tholahala ho ntate Modimo ka bomadimabe. Dintho tse bohloko di a tholahala. Buka ya Deuteronomy chapter 8 verse number 11 ha o ya hodimo ebere ntshebeng ebere ba ntle le ba ngolang abare ke nna ya le tsamaisitseng le ho hatateng le omeletseng ka le bolaisa tlala. Utlo ntho tse bohloko tlala a re ke le bolaisa tlala mara ka le fepa ka manna ka le tsamaisa mo hona le dinoa tse ngata. Dintho tse bohloko di a hla di ba teng leetong lena la ntate Modimo. But ka bomadimabe that is why re sa tshwanelang ho lwana le ntho engwe le engwe yo sa understanding e etsalang bophelong ba hao. Ya o qetela Paulos because ona sa batle ho lwana le ntho engwe le engwe bukeng ya ba Roma chapter 8 verse number 20 mang a re tsohle di sebedisana hammoho. A re tsohle di sebedisana mmoho. Ke kopa ke bue le kereke jwale ka ntho ya last week. Nkadime phone ya ka. Ka ntho ya last week fela because maphutha wa ka teng vandag. Ba khopo e batho ba khopo ba a pula dina ba itulela rona re tle re le bambanana re tlo jaifa le bo mammo e batho ba khopo ba o mona motho na le siko last week mo shebe pela mo mo jwetse o khopo ampe wena mo jwetse o no re jaifa le bo man last week mo jwetse ska thaba o ka mmona ha o ka mmona a sa bui o tsebe ke le mene ntho eo. Nele re jaifa le bo mang hona jwale ha pula ena tshwantse re se re tshwile o ra le tlotla a ni a inahanela lona runa ke ntho ba ruti bana ba etsa bana ba bangata bana ba etsa hore ha le satla ba jaife le bana ba bona. Mamelang he last week ke bapadise nthwena then a qetile be ke ihlalosa
tshebeletso ya ka se ke e qetile hanyane, then ke tlo rapella fela di-placing tsa lona. Last week ke bapadise nthwena bazalwane. Ke kopa ntho phone e nngwe. Ka bola ife ka yo? Okay. Kena ka eno fela ka speed. And then ke batla maphuta ka before ke ya something e bohlokwa haholo. Ke batla tlole utlwisa something. Because ona le mo ntate Modimo a batlang ho isa kereke teng. Ona le mo ntate Modimo a batlang ho etsa bazalwane. Ho isa kereke teng. Le ngutla morao mo. Ona le mo ntate Modimo a batlang ho etsa jwang? Ho isa kereke teng. Okay. Ke tsena fela ka speed. Ka speed fela. Okay. Good morning. I hope you're well. Kid Dorcas, just in case you don't have my number anymore. I'm not too sure how is it worth telling or ignore, but yeah, I had a dream about you. Really in a warehouse type of thing. That space was very big. It's a mess up space. Agree la utla basala. Ba sa utlweng ke boma. O lutla ka fe. As if ke a warehouse. But that warehouse in it let's say makase le ditupu ka moteng. So ne gona le batho mo ba ntse ba tlhokometse ditopo tseo ke le teng le nna mo gare ga bone ke ntse ke tsamaya ke kwala makase ao as if I was trying to cover up I don't know what. So ke ntse ke tsamaya in between those caskets ke ntse ke di kwala ke botsa gore ke makase a gamang ba re no ke a Pastor November. It was a baby and around those people nearly the parents I don't know, but how he or she was about to die. And uzama humupidisa uzama resuscitate this child, trying to umupidisa umuthusa orapele up until one of the guys bari wena no engwano lene usayinetse moya. This child is also dead, so ke gore re mokinyelene mo lekasing, so I don't know gore imina ing that thing a big place like that it let's see ditopo tse dintsi jwalo go bo go teke ditopo tsa gago and you were still bringing people trying to help so much. And Lutile patio it let's ditopo tse ngata but now I'm still bringing people like the
these people, they keep on dying on you. Yeah, so I was trying to ignore it, but this dream that I had. So maybe it means nothing. Okay, thank you. Sorry. Now, because I think it's very important to ile ntshwenya haholo hore why motho a tla bona ditupu ka rakereke asara when ngwana alla a ke tswa le sa mothudisi le angwe a itswe kantle so ho bane ba le teng last week ke ne ke ba bontsha ke re ha e qeta ho ntshwenya ntwe ke be ke ya bukeng ya ba Efese chapter 2. Why this person abona ditupu kae? By Ephesians chapter 2. I was dineo. Ke go bogo thuse me magete hlo bala. Me magete dula pele was dineo. By Ephesians chapter 2 verse number 1 iri le ne le shwele ka baka la ditshito le dibe tsa lona le ne le shwele ka baka la ditshito le dibe tsa lona tseo le neng le phela ho tsona pele ho ya ka mokgwa wa lefatshe lena ho ya ka mmusi ya renang sebakeng e leng moya o sebetsang jwale batho ba sa mameleng ka English and I learned Chebele translations are different. Verse 1. In the past, you were spiritually dead because of your disobedience and sins. Because of your disobedience. Because of your disobedience. Verse 2. At that time, you followed the world's evil way. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space. The spirit who now controls the people who disobey God. Moya o sa mameleng batho. Now hurry over Ephesians chapter 4. Translation ya le rato e reng yona ya tebo ke yone powerful. Then by Ephesians chapter 4 e be reng ka lebitso la morena ke le bolella sena mme ke a sitisa ke re le se hlole le phela jwalo ka ba heteni ba tsamaiswang ke maikutlo a bona a lefela dikelello tsa bona di fifetse ba fapile bophelo ba modimo ka baka la bothotho ba bona le ka baka la bothata ba dipelo tsa bona e be re verse 19 e be re hobane ba swile moya hobane ba etsa jwang ba swile moya e be re hobane ba swile a yena ko pa re bueng hobane ba etsa jwang ba tsona Ka hobane ba shwele moya. yo ba ineletse bogopo tsohle tse di tshila ba di tswetse pelo. Now e bua tebo Verse 17. In the Lord's name, then, I warn you, do not continue to live like the heathens, whose thoughts are worthless and whose minds are in the dark. They have no part in the life that God gives, for they are completely ignorant and stubborn. ba ignorant ba stubborn. They have lost all feeling of shame. They give themselves over to vice and do not
and do all sorts of indecent things without restraint. Verse 20. Now, mamele mazana, when this person akatan rumela ntwe, Tebo, When lomtu esandun tumela lendo, oboni warehouse, she saw a warehouse abona ditupu, filled with corpse. abona hotla batho, Wabona abantu ba besiza tlise ngwana, kwaba nomntana le osayomncinci. yena ngwana o hati ke yona le yena o shwele. Even that child passed on. Interpretation ya ntwe yo, The interpretation of that dream iso. injeke. Ke mang ya dulang le bana ba sa mameleng nix. Who is living with children that are disobedient to him or her? Tlokwa. Baba kae bana ba ithune ba mame nix. Unabantwana ababini abamameli. La ba khalmela ba mamela. La bua le bona. O bona bana bana You see those children, ka baka la diketso tsa bona. because of their action Bible e ba or bona, behavior, Bible e ba rigara e le batho ba shweleng. the Bible Regard. regard them as E ba dead rigata people. e le batho ba shweleng. The Bible regard them as dead people. Ha re ne re le baetsa dibe, When we were re sinners, sa mamele modimo, being disobedient to re God, laolwa ke dintho tsa rona. being controlled by the Bible e ne evil re ways. rigata re le The- batho ba shweleng. The Bible regard us as dead people spiritually. Now, ke re ho batho last week, Now I'm saying to people last week, when o sheba kereke ya rona, when you look at our church, fapang sa mo sa mo ke a dumela hore ne tletse ka ditupu. surely I believe that it was filled with corpse And ditupu tse phelang. and corpse that are living and breathing. Kereke The church, yo reng ha o re ho yona ke kopa ka 10 le fihle. Ba be ba fihla ka 1. the church that you order that they should come A at go 10. tlwele ka sekgowa butwaka. Kereke o reng le ha o so buile hore ke kopa ka 10 le be le tla. Ba be ba fihla ka 12. O bo kwata. Ba ba tlodisa bekena. Bekeng e tlang ba ba o ntshetsa ba ba fihla ka 1. Hona o bolela hore o so bua le ditupu. Bible e re rigata re le batho ba shweleng. Batho bohle pele e re pele le ne le shwele. Agree e re ne re etsa jwang re ne re shwele empa re tswile ka baka la Kriste. Now whoever now kereke e sa mameleng a leader bazalwana ke tsaka ditupu. Now challenge e be hlaha mona. Re tswa nthong ke kae phomolo re tswa o lata masia toro yane itse motho itse o bone lesia ke tswa o lata ba ne ruta batho re motho a qeta o pholoswa kapa batho ba qeta o pholoswa ba bitswa masia dinthong tsa ngwana ntate modimo hona le batho ba qeta o pholoswa phomolo ba bang gale ba pholoswa mara ba bang bone ba qeta o pholoswa ho ba tlisa ka rakereke e tletseng ditupu e sa mameleng e sa tshosweng ke lentswe la leadera. Wa tseba kereke eno e etsa jwang? Ha o le ngwana ke be ke tjhakela ha bo pulane ke tjhakela ha hao o na le bana ntlisetse ngwane le wena tlokwa potlaka bana baka tlong bana baka ba ke ba ratang hle eke ha ke nke hore ke bana ba hao ba ne ba botswa ha ba hlatswe dijana ha ba clean nna ke tswa mona ha mosadi yena mme wa ka o nrutile o tswa o seng o hlatswa dijana o cleaner ke lo tshakela mane ke rutile o tswa o seng ha ke fihla mona ntho ya pele ha ke tswa o seng ke tlo etsang ke tlo tswa o seng because ke rutiwe
ke tlo tswa go seng kgetla pele ke tswa kgetla la bobedi mara ke ntse ke sheba bo mang bana ba mona gore bona ba behave jwang ke tlo hlatswa dijana pele because ke rutiwe kae o hlatswa dijana mara ha e ka ra qeta o hlatswa dijana bana bona ba sa di hlatswe ba sa tswe ke tlo etsang ke tlo ba joina ke reke e sa mamele modimo mo leader ya teng e bolaya batho ba fihlang because batho ba tlo sheba moeti tlo fihla o se a fihla ka teng begeng e tla fihla ka teng bo sena motho begeng e hlahlamang ba re ke ba tla hape ka 10 aba bona ra man ke re ke mane e tlala neng ka bo 12 moeti o tlotla ke nyetlo mo etsang hore a fihle ka 10 begeng ya boraro a iyo o tlo joina eng bana ba mane o tlo behave so ka mantswe mang lona ma victorious tsebang hore behavior eo le etsang ka rakere ke ya ho se mamele ya ho se nke lentswe la mo leader ya lona batho bohle ba tlang ba tlo ipolaelwa ke lona ha monate ya bobedi ntho nngwe le nngwe dula fatshe tang ke pula ya bobedi ke ema moruti wa mona wa ruta a ba re ke mang ya o nkutlwileng be le phamisa matsoho kaofela be le etsa be ke re ba utlwileng ba tle ka pele ho bo ema baeti e etsetse ka makgetlo bo ema baeti le nahana ha nako e ntse tsamaya moeti o tlo ema a sa hlola ema because wa ipotsa hore why batho ba kereke ba sa eme le yena o tlo etsa o tlo dula fatshe o bolawe ke bo mang ke batho ba dutse ka ra kereke ya boraro ke batla ke pasano ntlo neheleng ka 500 moeti wa qala wa ema wa sheba moeti fila hore yo 500 ke tšhelete ngata kapa ba re ntlo nehelang ka 1000 rand moeti tlo re ya qala go tla kerekeng yo 1000 rand e ngata but ha bona le phama o tlo etsang batho ba phama yo le nna mo ke tlo ke phama but ha le sa phahame ho tlo etsalang ka moeti le hoja ana ka batla ho yema o sheba bo mang kereke so o tlo sheba kereke ro batho ba kereke ba emele nna ke so behavior kereke victorious ke kopa le jotsa it is going to affect us ka sehlo bazalwana ka sehlo when el kereke e sa mamele moetapele qetile nna sa hlola ke bua ene ke le jwetse le bila ke ngwe fitileng ka ra sa hlola ke lwana next sefapano bona ke ithuletse sa hlola ke lwana le no nempa ke buiswa fela gore last week ke sherile ka bua ka yona so letsatsi lena ke kopa ne ke re ke le sherela hore lona maphutho aka when o fihla late you must know that una le influence e etsang batho ba qalang ho tla anything you etsang if ke le kopa dintho ke le re ke kopa le eme ke kopa le etsa bo mmele na le meeting ka 9 be le sa tle ka 9 the group leader ke kopa le etsa le bolaya the whole people ba fihla ene ke a tswa wa ile ba bolaya because le balati ha le tsebe pain ya o lata batho ha le tsebe pain ya batho ha ba sa tle o ntate modimo le tsebe ha le tsebe ho jwang ha le tsebe hore ho jwang ho nna ka pelo nyaka hore ebe ke kena radio ya motheo jola ka batho ba bang re etsa ntho ngwe le ngwe e tshwanang nna ke be ke rapelle batho modimo a entshebedise mara batho ba sa tla ba thijelwa ke baloi ha ba bana le mametsi radio mme ana re from 2012 moruti November ke batla o tla ho wena ba radi ba ka ba nthiba le di family tsa ka di nthiba hore ke se ke ka tla we can imagine batho ba tla ba tlile ka thata jwang ba tlile ka thata batho ba tlile ya o qetela ke hore when batho ba se ba tlile tlongwa le baeti ema mo le baeti ema mo mina ema mona le ba shebana nna motho wa gale wa kerekeng dumelang mina le kae kana go tsene ke bana baeti
re hloleha fela le gore re fihle dumelang nna ke mama wena o mang le tsebane le qoqe o filise motho welcoming o motho a file e re hlotse wa tswa re etsa re feta bana ba re sa ba tsebeng dumelang le kae re teng bile ba banga le ba dumedisi o ya ho bana ba ba tseba o fihla o qoqa o tsheya haholo le be le tsamaye le bane and le yona yone e etswa fela gore batho ba tsebe gore bohloko ba o tlisa batho ka rakereke bo bokae ya o qetela batho ba bang ba re ba tlisang ka rakereke ba lahlwe ke di-family ba rejectuwe ga ba fua lerato gore le ha ba se ba le ka rakereke be re hloleya ko ba fa lerato mara nna ke sa na taba bazalwane that is why tsatsing lena ke ordaina baruti for the first time in my entire life. First time, kamera 20 something, more than 25 years in the ministry. Ke ordaina the shepherd, the assistant pastors. Thank you, Holy Spirit. I never thought to get la fihla mo because I still have the energy. Ke santse ke ikutlwela ho rera, ke santse ke ikutlwa ho sebeletsa ntate Modimo, but you know sometimes I feel ke na le feel hore ke ba drained. Kore ke ba drained kore ke utlwa hore mpa fela ke tshaba ntate Modimo mara ile hantle ne tshwantse ke resign ke tlwele boruti. Wa tseba bana ntate Matsotso bana ba ka reng o sotleha ka baka la bona ba o bona o tswa o seng o matha o yetsa bonnete ba hore o wa o tswa le bona ha ba qetile ba ba sa o mamele o tseba bohloko bo ba bo yetsang because o safara dintho tse dingwe o safarela bona ingeng le shebise batswadi baneng ba lona o shebe bana ba o yang all out for bona ba tsabang di attack tseo ke bang le tsona nna a se tsaka ke lowa ka baka la lona ba loi ba be ba re wena November wa retina because dintho tse re di etsang bathong wena o etsang wa di etsolla ba loi ba nhloile ka baka la lona di attack tsohle tseo ke fetang ho tsona ke ka baka la lona hae ba neng ka tloela ho rapella batho nna. That is why most ya baruti ba happy ke bana ba sa rapelleng batho baruti bana ba phela monate ke kopa le jwetsa nnete ba phela monate ya bohloko fihla wa ema mona bore God is good all the time God is in a qetile boitswela bawe ke ne ke shebile le mane ho rorisa man batho ba ne ba wa ba pitika ke ba shebile ke rich ane ke ba bona these people ba hloka thuso rorisa nke a sena taba wa ithairela rori a rapelle a share a tswa tsamaya nna ke sheba effort yeo ke kenyang. I pray for you guys ka pelo ya ka kaofela mare ke tla be ke le kopile tlohong a re etsentse a le dietse so ke ordaina batho tsatsi lena. Now the last scripture mphe pulpit ha rena pulpit engwe lona mare dintho tsa mona le di bea mona everything e ke batlang tshwantse ba kgolo pepele thengwe le ngwe ke batlang tshwantse go qhoma nka di me studio se ngwanaka everything e ke batlang ka rakere ke na tshwantse ba nne ba lo ilata ka ntle be mona data ntho le ngwe ke batlang ka rakere ke. Now, ne ke tlo re molaetsa ona mare nako ka sa ndumela batho ba phelang ka badimo ba tseba re modimo o teng mare ba sebetsa mmoho le badimo e bua ba sebetsa mmoho le mang
Batswalang wa le buela difaseng ka re le ntse le wela mo. Wa le sa ile hodimo. Batho ba sebetsang ka badimo e tleng kwana bana beso. Na ke tlo le fa ntho very dangerous bazala. When Satan batla o destroya bana ba ntate Modimo. Okay. Mbala Luke chapter 4 verse 18. Arikale chapter 4 verse 14. Irem yaba Jesu o gutla Galilee a tletse matla a moya o halalelang botumo ba hae ba phatlalatswa ditikulohong yohle a ruta ka tlung ya bona ya thapelo a tlotliswa ke bohle. Sound ena guys, the monitors tsena di ke di utlwitse a ke di utlwe ne sela tse pelaka. Verse 18 ere moya wa morena o dimaka hobane o ntlotseditse o bolela mafutsana molaetsa o molemo o nthumetse ho phatlalatsa batho bua molaetsa tsa tikoloho ne le difofu re di bone ke tatile hle ke kopa ba le Verse Le 14. difofu hore Bala chapter 4 verse 14. Verse 14. Then Jesus returned to Galilee, and the power of the Holy Spirit was with him. The news about him spread throughout all the territory. Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed. Okay. Tlengele fe Sipire. Let me give you a secret. Ntate Modimo o ile a intsha ditabeng. uThixo wazikhupha ezindabeni. Ha gore ke le rute process. Let me teach you a process. O ntate Modimo UnguThixo ema hodimo man le hodimo. Ntate Modimo uThixo nka ke phodiso, this one is healing, ke deliverance, this one is ke deliverance. healing. Ntate Modimo God because he knew ngokuba uyazile, ha tlo khona o tlo iketsetsa tsona dintho tse. he won't be able to do these things by himself. Tlokwana moruti. He is umfundisi. Ntate Modimo God a etsa ngwana ya bitswang Jesu. wayenza umntwana wambiza uYesu. Ntate Modimo God took the same deliverance, wathatha yona inkululeko, healing, phodiso deliverance, and deliverance, salvation pholoso, a di fa morena Jesu. and pass it to Ha Jesus. di a fihla ka ntate Modimo rona. Asifikanga ngoThixo kuthi Di eziko, fihlile ka ntate ka morena Jesu. but Jesus came with these things to us. Whoever ya sa tsotelle morena Jesu Whoever that disregard mara a Jesus, hlompha ntate Modimo senya nako ya hae. but respecting God, you are just wasting your time. Because o hlompha ntate Modimo ya seng a sena letho la hae. Because you are respecting God, of which God does not have anything for you. Tlo nke le jwetsa bazala. Let me tell you, Ntate brethren, Modimo ha sana letho. God has nothing. There is no healing on ntate Modimo. Hayiyo phodiso There is no from God. deliverance. Ayikho There inkululeko is no kuThixo. salvation. Hauna pholoso Nothing you can kuThixo. tell on ntate Modimo. There is nothing you can get All to of God. those things Zonke o di nkile di fa morena Jesu. usinike uYesu. Ya batlang salvation Who wants o salvation tshwantse a tle ho morena Jesu. has to go to Jesus.
ya batlang deliverance, Anybody who wants deliverance. that's equivalent. That is why Jesus are in. That is why Jesus says, whatever that you seek with my name. He did not say whatever that you seek with God's name. But anything that you ask in my He name. is the one here in charge now. Who here that is in control? Now, March. Masiyekele. Go to Sangomas. When you look people that believes in ancestors, it's like they are trained. They know that God exists. But to them they prioritize ancestors. And they respect their ancestors. Number 2, and go to people that consult Sangomas. People that go to Sangomas. They know God exists. The instructions that is sangoma ba di etsa o bone motho a le mapuna sangoma itse o punuzele abapunuzwe. But they fully obey the instructions that they are given by the Sangoma. Le punuzela basala. Khale le punuzela. Butsale mene le thoba tsampela hao. Khale le punuzela. Shaka Zulu. Akure Shaka Zulu. Now, march. Now, go. Look at people that believes in our sisters. And people that are going to tombs to One. visit people that are How dead. take a 6 o'clock or something in my bitle? How am I bitle? So to feel say, Habai. Laba fita ma bitle man babana batamache. Batle ho auntie. Batle ho mama. Batle ho papa, batle ho rahat. Batle they go with the respect. And they know hore motho re tlo bua le yena wa ruta bana le tumelo jwalo le ngutla batsana. But now here is the problem. Nancy ngakike. Le ngopotsa na thapo tsa go qetela tse batla go fana ka tsona. Le ngopotsa ke re ke se ka batho tsa fana ka dithapo tseo. Now here is the problem. Nancy ngaki. Babadim. People of ancestors. Ba honora badim. Ba dingaka of Sangomas. Ba honora dingaka. They honor Sangomas. They take the instructions tsa dingaka. Yo. Ngaka. Mpento. Ngaka. Inyamela tjena fela. Ngaka. Ebe khotla e re hey. Ebe re o nwe ntwena harare hey. Bon, wa bona jwa. Ha ona mothatso re mare ngaka e tshetse. Ibile le ya kotse. Re trusta dintho tse re sa di tsebeng. Re di trusta re di fo because re trusta batho ba re fang tsona. Otinwa hlafuna wana wa hlafuna. Now, tlisa mo Kriste. Abantu ba re tella hampe ba. Abantu ba re tella hampe. Abantu ba re tella hampe. Abantu ba re tella hampe. Dr. 911 ke mogotsi wa ka. Before e ba ikile ba sangoma. Before e ba sangoma ene le moruti. Bana ba motel e tsa qeta o kinya masela fela e ba sangoma ene le bomkholo mkhulu kaofela ya ba mkhulu ene le mkhulu hohle ona hlompela tseba kre a hlompha hohle batho ba mosaba hohle then batho ba mo re follow ba etsang o di tlweletse dintho tsena mogotsi wa ka o kenile Lena le moruti wa pholoso ka tropo le moruti wa pholoso ona sna crowd ana le yona ona sna crowd
ya nang le yona mogotsi e mongwe wa rona wa Rustenburg o kene le yena o kenya masela a ntho a blue bana ba rata go apara masela ba tšhakelana bana ba sena crowd e ba nang le tsona no mpolele di-crowd tse di tlileng mohlang e bang bontho bo thokozane. Why? Because ba pholuswa a ke tsebe ho etsahetseng ka hore le hlomphe ba profeta ba lona a ke tsebe ho etsahetseng mara ke tlo le jwetsa ho etsahetseng. Now tlo go jwetsa why kaofela batho bana ba fihla ho bo Dr. 911 ba fihla ba respecta because agree Dr. bo mkhotsi wa ka 911 o attractile batho ba dingaka ba fihla ba respecta ba fihla ho yena batho ba tsamaya le ngutla mara ha ba attracta batho ba di sangoma ba be batla le lona ba pholosa be le ba sala morao leya ha le fihla man le bona hlompho e etswang ke batho ba le lona le a kena Monthokoza le a hlompha mara le a hlompha dikerekeng tsa lona tsa ba sheba masakwana ba mo hlompha jwang tsatsine. He was a man of God. Masakwana una sa tiniche tsa mo sheba today ba mo hlompha jwang o hlompha ke bo mang ke batho bana ba neng ba sa mo hlomphe pele a change but today ba mo hlompha kaofela bana ba mo respecta mpotse why because there's something eo kereke e lahletsweng ke yona ne ke tlo le thusa ka yona no tlo ke le thusa e Satan o yentseng ke a le thusa ntate modimo ke ntate modimo go tla la man potlaka ntate to ntate modimo nkile phodiso ke yani nka e yelo mo fe yona phodiso ntate modimo file Jesu deliverance healing salvation kitse di fuwe morena Jesu tlo morena Jesu a yetla e shapa a fihla gore no dilemo tsa ka tsa 300 and something di fedile ke tlo tsamaya morena Jesu a re le yena o tlo etsa sheba morena Jesu etsa a bitsa batho tlo kwa a bitsa batho a bitsa di disciples a bitsa batho ntho ya nene le ho modimo morena Jesu a ifa barutuwa a fa runa a fa bo Petros tshwarang that is why Petros ana lokolla answer a lele ka maili tshila because ntho ena ne etswa ke mang ke Jesu na inga kae ho ntate modimo. Now morena Jesu o dinkile o di filema bo Petros the disciples tsa shapa bo Petros ba shapa ba tsamaya before ba tsamaya ba itlisa bo November. Now morena Jesu the disciples they feeling to him deliverance healing salvation a runa le re bone sorry ke jole November le mmone yeah ale mmo and dogo jwetsa strategic immo ntwe November itshwereng e tla from hontate a ifa morena Jesu a ifa isaba a itlisa mo Jesu o buile mantswana o re matla a moyo halang a o dimaka obane moyo halang o ntlotseditse o fodisa lo yetsang moya wa modimo o ntlotseditse etsa o fodisa lo yetsa tlonke le jwetse Satan o yentseng Satan o tseba sephiri sa hore ntho ya nngwe le nngwe e runa re tsamayelang if o batla o fola if o batla deliverance e batla o batla di blessing o batla eng di bewe mo dine di bewe kwa ho ntate modimo a di fa morena Jesu a sebetsa fodisa lokolla batho etsa a di tlosa bathong a di fa di disciples tsa di disciples di tlise ho rona. Now Satan o etsa hore re se ra mamela batho ba hore dintho tseo di ka fetola maphelo a rona di leng ho bona. Ke go ba o iphetela o qetela Satan o etsa hore re se ra mamela batho ba o modimo
a ba fileng authority ya ho change maphelo a rona. Now, here is the thing. Jesu ha sa leyo. The disciples had this leyo. Thank you. Somebody fast. Barutwa ba morena Jesu ba sa leyo. Morena Jesu ha sa leyo. Now, isele man le ba. Isele Modimo le moruti November. Isele Modimo because Jesu guy. Hi. Jesu we say ntukuleng ke kai hontate. Nna ke tla romela moya o tla le thusa. Abualeng le bo November. Now here's the thing. Satan we are saying, Satan if a batla o senyeletsa bana ba Modimo re ba ska ba thola thuso. O yetsa batho ba tshwereng thuso re ska ra ba mamela. Ke go repeat. Go ba ke le jetse sephiri. Ntho e ke leng yona mina ha ke a etswa ke ntate Modimo. Ha ke a etswa ke morena Jesu. A ke batlo batlama. Ntho e ke leng yona. Prosperity, breakthrough, success ya ka ke a etswa ke ntate Modimo. Ha ke a etswa ke morena Jesu. Ntate Modimo ha sana letho la rona. Modimo sana ile a difa Jesu. Jesu a dinka a difa barutwa ba hae. Barutwa ba di tlisa ka ho rona. Di se ka rona. Dintho tsohle tse di batlang ho ntate Modimo ha di sa leyo. Nna ntho e ke leng yona ka etswa ke ntate Modimo. A ke etswa ke morena Jesu ne ke le siko ka nako tsa morena Jesu. Mara mpotse ke entswe ke mang? Ke mame ke PV Ndlebende ya hlokaetseng, the late PV. Ntoyani ene nka lo e batla morena je ho ntate Modimo na ke sa tlo ithola. If ne ka batla Modimo a tshentse bophelo ba ka Modimo la tlo mmakalla. Gore batla jwang ke tshentse bophelo ba because ona le motho ke mo feeling responsibility eo. Hallelujah. Two, if ne nka ya morena Jesu ke be ke re morena Jesu ko ba o nthusa ke ne tlo kopana ka ile morena Jesu ke tlo mmona ka morena Jesu because ha yo mo. But I need to know hore morena Jesu o neleditse mang. O neleditse mang deliverance, o neleditse mang healing, o neleditse mang the blessings aka so that ke tle ke gona o ya mothong eo na bothata ba lona ke bona lona ntho le shapang bana ba ntate Modimo. Tsama ke re ke but you don't respect the person. Ya tshwereng dintho tse. Ma ANC kaofela ke mmatla le ANC le reng ke kopa ke batla go kopana le president ya lona kana ke mang? Thabo Moki. Ke mang? Aon hayo motho ka batla go kopana le ntho. Le Ramaphosa ba lo kopana le la ka ba itlhantsha mo. La ka tlola strato that is why ntho tsena tsa nna ke sa dikene. Ba tshitse skuntele ke sena se fedile se bodile. Ba kwatetse Ramaphosa ha tsebe next lo re etsa la mona because the responsibility tsohle Ramaphosa o di file batho ba bang. There is nothing you can ho Ramaphosa ka yona. Ramaphosa o file batho di responsibility tsa nana ha ona mo a kenang teng. La le ke la etsa toitoi Ramaphosa o ntsa ha ona mo a kenang teng ha le buile. Ha le shebelelo le shebela TV mo di meeting tse kgolo ha tsebe ntse le tshisa skunteri sa lona mo. Ntate Modimo it is like that. Bana ba ka tlong ke le jwetse Satan o le lomeletsa ka bong. Deliverance ya lona, healing ya lona. Modimo e beile hodima ka mara ba bang ba lona Satan o entse bonnete ba re le se ke la nkukela hlong. Le se ke la nkukela hlong because Satan o ba tseba hore dintho tsa lona di holna. Thank you. If Satan batla le destroy, le lona ba qala ngotla kereke. If Satan batla le destroy or le skela thusala. It's when o fitla ka ra kereke bo sa nkele motho a tshwereng dintho tsa hao bo sa mankele hlong. Ba sa ntlong ke le jwetse sephiri. Ho ya ka molao. Ho ya ka molao. Just to tshwara fela ho nna. Ho tshwara fela. Just to tshwara fela.
ho ya ka molao ne le tshwantse be dintho tsa lona di a tšhentšha ho ya ka molao. Ho na le mothako mo ba feta ke eme ke nya ditaere tsa koloi hell novi hell blawaka ntho tsa rona di tsamaye sharp ha batho ba gana gore sepatala ba lefapha eng ha le ka ro ka nrapella fela ke rona tla go hloka le go rapela kopa o tshware fela ka letso be ke mo tshwara ka letso ke re tate modimo mo yatsetsa ka mohao o fitile fela a tsamaya ha go tla tatile novi ha blawaka ke go tshaba ha ke go tshaba blawaka ho ya ka molao ho ya ka molao. If ka lo bala buka ya Diketso chapter 5 verse number 12 e tla o bontsha hore ka matsoho a bapostola ho nona le mehlolo le dimakatso. Ya o qetela yena ke a o qetela a ke la tswa le nna ke itholetse moruti mogadi o le jwetsitse Skelampa la ya dindumbeng hleng hey hae kwa ai lona bele lo tsola bosibona November ha re matla hanyetse re batla le mong ke re ho motho enwa wa ka e le tlo mmona tsatsing le ke re ho yena re na le di Saturday tse re dulang fatshe re be re sheka fela phelo ba rona ke di mistake tse tshwantseng re di lokise le di eng ke re ho yena Saturday sena ke re ho yena ke kopa o thusa personality ya ka e ka o etsa motho a useless bophelong ba ka ona le ntho e batla le ruta yona ka ntho eo ke re personality ya ka e ka o etsa very useless person to my life a ba re jwang ke re matlek ke re one ha ke ntate ya ratang bo dijo ha ke motho ya reng ha ke kena ka tlombe ke re ha o sa pheuwa nna ke le goa ha ke motho bo papa but in short ke re ho yena ha ke kena ka tlombe because ke tlo le jwetsa o etsa etseng we had to ke be le agreement tse ke di etsang le in short tsa o dula le yena and why ke entse jwalo because re tla bobedi ane ke nyala ke ile ka nyala ke kopane le motho ka December February be ke monyala re sa tsebane nix kanti ke tlolla jwala ka Pudi ka ba ka wota a se ke ra tsena because le nna le ya go wisha le letse masenga hleke Kobala mone mongale tseuwe. So this time ke be ke jotsa ke re okay ke kopa ke change system because I want to know you better le nna o ntsebe so that mohlang re etsang qeto ya lenyalo be re tsebana. Now the only way ya re tsebana ke re le rona re kena Afrikaans yani ya lona skala ntshatsa le ka ru yo ibile lona se le entse bana ba bangata bona man Afrikaans fatense lenyalo la Afrikaans. Now mamela he ke re ho yana nka o etsa motho very useless personality ya ka o etsa motho useless a re jwang ke re one ha ke motho a tsotellang dijo mara ke a di rata se di bewe pelaka two ha ke motho a tsotellang hore breakfast I'm not a breakfast person hore na o ntliseditse ka ba o ntlisetsa I don't mind mara ka itlisa ka e se le mona ke a eja three ha o clean hona le motho a cleaner ha o hlatsuwa shin hona le motho a hlatsuwa ene nna ke ikemela na go be ke ikainela if ke batla go tina jwale ka hempena le ntho tsena ke itinetse ke ikainetse tsona ene itsa ke I no be fumana re e faile mona mara se yena because a se yena a hlatsuwang hona le motho a hlatsuwang e fail be ke itina e le jwalo ka bomo e fail mola le mona le bo mona ke be ke re ke tlo itina le jwalo hore motho a hlatsuwang a bona hore o nketsa lehlatswa mara re tlweleng mo ke ditene le jwale yelo mon ina le di dots mon tse fail o di bona tse yelo o di bona ke tsena ntatungu ke ha ke di aina ene sentse bona so ke re motho yena wa ka ke re yana sheba personality ya ka o etsa very useless ke re because I cannot the expectations tse o putang under pressure
Therefore, o ka iphumana o relaxitse kanti jwale o ba useless. Ala e utlwe. Mpa wa se le tshwere ke boroko. Ke kopa o ipheta batswalang. Now, personality ya ka kerekeng ya Victorious. Ke yona e tsang ba Victorious until. Qetile. Ke re ho yena, you can find yourself really very useless. Because qeteleng ya qetela ha ke demand, ha ke motho a demandang, ha ke motho ya katang, ha ke motho ya o katang ka anything. I don't do anything. Ke relaxitse fela ke cheats. But if you can wa matha ka moranto, you are going to be useless. What's what letsa o tlo nka kebiche bu relax. And nna be ko bona lo useless. Ana kwentsetsa ma. Aba re jwale tshwantse ke etsa ka re find a way. Le dintho tse ke sa di batleng wena di etse. Tse like body breakfast body in. Di etse etsa dintho tse ding just to etsa hore ke utlwe boteng ba hao. Ke tsebe o respect your presence. Ke feel boteng ba hao. Etsa dintho tse o le ke sa di kopang. Di etse fela o ithape so that ke etse jwang ke utlwe hore ke na le mang. Ke na le motho. Ai wa ile kwata. Now, here is the problem. Batala. Now, problem ya ka ke ha ke kgone ho ba moruti yana yeo le ke la motshabang. But ke moruti a etsa hore le be too comfortable. Ntate. Wena wa try ho tla leveleng ya bona. Ya ikila ho hlompha, ya hlompha a le se sa hao. Mara ba fitlile leveleng ya hore now o tshintshile personality. Now ba se banka ba re no I Bana band ne ke hlomphuwa. Motho na tswa toilet. O tla tinela a ntsa tla tse. Batho ba ne ba tswa toilet. Ndate ne ke hlompha nna ne re ha o sa tsebe re moruti November wa tla o no tlo bona ka batho. Ke be ke tshintsa ke jwetsa re nka se be khokgo all the time. Ka re lena ke be motho wa batho. Jwale ke re ke ka yentse inkile monyetla. Why? Because batho ba re la ka lwana o ntse tlo ba right. That is why le mohlane ke le tibeka ne ntse le tseba re wa re rata. Ha le ngutla le ntse ke re le tsamaye. Ke ntse le re kwa runa yena. Tsamaye. But ka bo madimabe ba zalang. That thing it tlo yetsa hore le lose dintho tse ngata tse modimo di beile ngodimaka. Se fapang bo. It tlo yetsa dintho le lose dintho. This lady sebetsa ha ka ntlo kwa ntsiwa. Tshepang o sebetsa ha ka. Tshepang una bolela unathi arunathi. If it thing takes a battle go tloela ntate moruti. I don't want to. Ha ke batlo fitla staging sa o tloela ntate moruti. Why? Because personality ke personality e fatshe e ka etsang hore le qeteletse se le sa hlole lungu ke la hlong. But ka bo madimabe the same person yo le sa tlo mo nkela hlong le monyatsang ke yena yo ba bang ba lona dintho tsa lona di leng ho yena. So ka madimabe you are sabotaging yourself. Anointing you we tell how na mohla itlo change bophelo bao, but anointing you we respect it will always change your life. So if lesa mamele batswalang, if lenka monyetla ka bogutu baka ka bo madimabe le sabotage lona if ha una mohla bogutu baka bo ikokobetso baka bo fatshe baka ke bona bo etsang, because I'm a simple person. I'm a very simple person. Like I said, I'm a simple person ka tlu. I'm a very simple person. To an extent motho ka rata o botsa mara hantle. Why batho bana ba o interpret because everything you about ba ibona ka wena ha iyo. It is because batho bang kuka ba ntse ba bathong ha ba batlotla hona motho tlo ntseng. You the problem ya lona bazalang ha le tsibure the anointing yo modimo ibile ngodimo ka ke yona yo hloka go change bophelo bao. But now Satan o etsang o batla rotelle tlolo yena
e tshwantseng e o sebeletse. Shapela Morena Jesu matsogo. Ene ke holo. Batho bohle ba ntseng ba tlo benefita ho nna ke batho ba respectang. Batho bohle ba Modimo a tlo ntshebedisa maphelong a bona ke batho ba reng ba fihla pele ka ba batho ba re o friendly ke motho wa batho mare ka nnete we need to set the boundaries re mo respect this person. Ke ba yang kutlweleng. It's up to you. Ke ho lona ba tsona no re le tlo mamela ka pa le mamela. And believe me qetile nna ke sa hlola ke lwana le kereke. No ke sa hlola ke yetsa. No ke sa hlola ke yetsa. So e ho lona. But ka bo madimabe le ntse le hloka tlole o dimaka. Le a hloka for bana ba lona, le a hloka for di family tsa lona le a hloka. And nna ke ena ya tshwarise Satan stress le mo botsa. Batho ba kulang ke boma. Phamisa wa kula. Phamisa ba kulang, phamisa ka speed. Okay, baba bid ke tla rappel. For the first time, alampa list ya batho. For the first time ka ra kereke re ke ba le a ke batle le ntshilena pastors ke batla di shepherd kana shepherd ke nka Sotho modisa. For the first time bazalwane be ke release a blessing odimalo. For the first time table. Ring amen, Dr. November. Odima bless batho ka ba go tshabelo ke ba bone ba teng. Ntse ke tsa marmo. Oh, ke batla ntwe. Now, Moshe o fuwe responsibility ke ntate Modimo. Tebo hle mona. Moshe o ile a fuwa responsibility ke ntate Modimo. God. Then, how about Exodus chapter 18? Exodus chapter 18. Exodus chapter 18. Verse number 1. Verse 1. Kaspiti. Sehlo sa teng se re Jethro o etela Moshe. Jethro o etela Moshe. Jethro moprista wa Midian, mohwe wa Moshe. A utlwa tsohle tseo Modimo a di etseditseng Moshe. A utlwa tsohle maikana he monate hle. A utlwa tsohle. Jwale Jethro mohadi wa Moshe o ne a ile a tlisa sefa ke kopa nke mpalle ka e utlwahale hle. A ko mpalle. Verse 1. Jethro moprista wa Midian, mohwe wa Moshe. A utlwa tsohle tseo Modimo a di etseditseng Moshe le ba Israele setjhaba le Moshe le Israele setjhaba sa hae. Ile le hore Modimo o etsa jwang? Le hore morena. Atumetsa maike o zineo. Le hore morena. Eh man. O ntshitse Israele Egepeta. Le hore morena o ntse Egepeta, setjhaba sa Israele Egepeta. Verse 2. Jwale Jethro mohwe wa Moshe o ne a ile a tlisa Sefora mosadi wa Moshe yo Moshe a neng a ile a mo khutlisetsa ha habo. Verse 3. Le bara ba hae ba babedi lebitso la e mong wa bona. Verse number 13. Re batla go kwala kereke verse number 13. Verse 13. Sehlo se re ho kgethwa baahlodi. Verse 13. Ka letsatsi la o sasane Moshe a dula khotla ho ahlola batho. Setjhaba sa ema ka pele ho Moshe ho tloha hoseng ho fihlela mantsibui. Verse 14. Mohwe wa Moshe a bona tsohle tseo Moshe a neng a di etsetsa setjhaba. Mme a re ke eng ye o e etsetsang setjhaba? Ke ka baka lang
ha o ahlola o le mong. Ke ka baka lang ha o ahlola o le mong. Mme setjhaba sohle se eme ka pele ho wena ho tloha hoseng ho fihlela mantsibuya. Verse 15. Yaba Moshe o re ho mohwe wa hae, ke hobane batho ba tla ho nna ho tla tseba thato ya Modimo. Verse 16. Ha ba ena le dinewe ba tla ho nna, mme ke ahlolele motho le ngwanabo, ke ba rute ditaelo tsa Modimo le melao ya hae. Verse 17. Yaba mohwe wa Moshe o re ho yena, ntho ena eo o e etsang ha e ntle. Verse 18. Ruri o tla kgathala wena le setjhaba sena seo o nang le sona. Because o sebetsa o le mong, Mosebetsi ona o imela haholo. Mme o sitwa o etsa o le mong. Jwale ako mamele lentswe la ka. Ke tla o eletsa, mme Modimo a ke a be le wena. Ebe wena ya bang lebitsong la setjhaba ka pele ho Modimo. Ditaba tsa bona o di tlise ka pele ho Modimo. Verse 20. Wena o ba rute ditaelo le melao. 21. Verse 21. Hara setjhaba sohle o kgethe banna ba bohlale ba tshabang Modimo, banna ba nnete ba hloileng tjotjo. Thank you. Verse 21. Hara setjhaba sohle o kgethe banna ba bohlale ba tshabang Modimo, banna ba nnete in ba hloileng tjotjo ba etsang jwang. Okay. 21, only 21. Verse 21. But in addition, you should select some capable men and appoint them as leaders of the people. Leaders of thousands, hundreds, fifties, and tens. O kgethe banna ba etsang jwang bazana? Mmameleng ka speed hle ke batla re kwale. Wa bona a e sale ke touta. I've been meditating about this. Ke re batho ba Modimo. Ebe ke re ke a isukula o mamela nna. What about the shepherds? The church, meanwhile, it's failing to obey me. What about the shepherds then? Bafanele ukuthi bakhethwe. Say amen, Dr. November. Now, chapter 11, verse number 16. Very kwala. Exodus chapter 11. Numbers. Numere. Numbers chapter 11. Numbers. They were supposed to be selected because umsebenzi umninzi. Jwale, verse number 16, earring. Ho kgethwa baholo ba mashome a supileng. Verse 16. Morena a re ho Moshe, ntlisetse banna ba mashome a supileng bao e leng baholo ba setjhaba sa Israel. Bao o tsebang hore ke baholo le baokamedi ba setjhaba sa Israel. Cameraman. Luena. Tlo sebela. I understand. Ngudwile wena man. Wena man. Thusi hlokwa. Ya pele e ke kopa re qale ka ona ke. Enfuna ukuthi siqale ngayo hile. Ba se ba tlosa pulpit ba e beya di hele. Nene ke re ba e shift fe. Ya pele ke kopa re qale ka ena. Let's start with this one. Wa ka kena. Owamgulo. Am I here?
Let's. Kwa ka hema. Hayi bazalwane, we can do better than that. So Now, dula fatshe jwala ka ba dutsi ke re ho re qala mo ke re ho ke bua bo mang okay ke ba ke bua under general ke a tseba re ha le tswa gate le tlo bua ke a tswa ke le tlo bua le ka di taxing le ka dikoloi le tlo bua ka ha ke a tseba re le a bua jwale ne ke kopa hore ha o ntso nahana hore why a kgethile yo o bo ipotsa hore why ntate Pebane a kgethile Mapebane o bo ipotsa hore why ntate Matsotso a kgethile Memo Matsotso o bo ipotsa why ntate Makgetha a tse o no ipotsa ska tlo botsa nna fela ska tlo ipotsa ka nna le wena o ipotsa hore monna wa hao le pele o mmolaya wa ena kgetha wena arahane se le ba bolaile ale a utla ke le tlwella ka speed ke a tseba le tlo tshwara why problem ya batho le na le nthwane ya nka e ka re le ka nkela boaruti diqeto mare ke understand because le bana ba rona then o kila bona bana ha o tla le mme mohlomong ma bona le arwana kapa o hlokaetse kapa o dula le bona bana le nthwane re mare ka re mama nka ba sanka motho a tjena bana le nthwane hore papa nka be a sanka motho a tjena but ka bo madimabe papa yena o rata mo so ke mo hlaisa officially because bazwana ha ke so give up for lenyalo nna why I'm a mon motho aka e ke mo rata clock one mam Jalefa ka speed ke lenyalo le ke boyfriend ke girlfriend in tlosa pulpit ke lenyalo le ke inye yena ke le etsa so lona ke ka re ke ntse mathekwana le na bege e beke it's ka bogama lona le etsa so ya kwana le wena girlfriend ya kwana dula fatshe ke atla wena lona le etsa so tlo girlfriend boyfriend le wena girlfriend tlohong le kopanywe ke lerato le kopanya ke shebelang lerato nhlong ke boyfriend ke girlfriend then lona le so boyfriend e betla ka dintho tso frustrate tse tlang ga dipatile maroto di bona ha o sona le jwale about frustrate wena girlfriend ha qetile ke re ke le rato le be le lahlana ha le qeta o lahlana utlwa wena lenyalo le rato ke nonsense ke scam o sa kwatetse e phete banna ke ma 666 banna ke di nonsense banna ke di gamorso ke di satane ke ma 666 ke di scamera kana go tseo o kwatetse lerato ene lerato ha se lona le motrapileng pelo
Jwale nna ke le tlohelle ho botla monna a fihla o nyale. Lena ke lenyalo lena. Yena ke ho botla monna a ba fihla o nyala. Le kopantshitswe ke eng? Ai bua ka ke lutle bazalana. Bazalana wa le kwatile. Le batlang batho le lona. Ke la bona le bohloko. Ke le shebile. Bona le etsa HIV. Now, ke ena ke lenyalo, ke husband, ke wife. Pele sukulisana abatawa au febela kabaya tsa dintho bele aroha ha le qeta aroha o re lenyalo ke scam. Basadi ba bangata ba re lenyalo ke nonsense, ke scam. Ha lenyalo ntho tse tsa botso manyana ha go tlole e bile ha le yo lenyalo wa tsa phoqwe ke o phoqwe ke mothiana. Jwale yena o kwatetse le ntho innocent e thuletseng jwale ka thotsitse. Today ba bang ba lona le angry ha le batle banna ha le batle basadi mpotse le kwatetseng. Mpotse le kwatetseng le kwatetse banna bane ene sefebe sa ne samele le bofebe ba sona ba rontse o ntse kwatetse lenyalo ene lenyalo le a o febela lo. Ai why le truth le banda nse kumra usaka o itshware se ka boga le banna tlo kopana nyalana a o qake mosadi bele a roana o re banna ba re asa sexy maka basadi ke di nonsense man tata ai khona batho ba sukudisa ba man ha be bana wa utlwa ibua ka re ke nnete mape bane now ha le qetile le kwatetseng lenyalo banna ba kwatetse manyalo, but the reality of the truth lenyalo le etsa jwang ha le na phoso. Nna batho bohle bao ke ba phoqileng le bohle ba mphoqileng re arwana ba tsamaile ka dintho tseo se ba mphoqileng ka tsona ma lenyalo ntho a ntate modimo e ntse le teng. So, two things kapa tseo ke di expectileng for now. Ke expectile re kereke tshintse lihlo leo e mmonang ka lona e mmone the way le nna ke mmonang ka teng. Wa o ntshabisa? Amen. Nenki ke ka nka step se ke senkileng sa hore let's live together re bone if ne ke sa bone something. So like ba le ya feel hore ka re e tlwelele nna le nna le hlala le kgethela ba lona hona mo ke kena. Ya bobedi, from the team to the church motho ena mafulufulu ke motho a ratang ho sebeletsa ke from today ke mo fa permission ya ho sebeletsa ne le mona qala ho fihla mo ha ke batla ntho wa qhoma o jwalo qhoma hohle na tsaya ke mo ratang. Bazalwane lona le bua ka nkanti ke bua ka hore wa qhoma mafulufulu wa sebetsa haulo. Ka yetsa mare ba tlo fana ka mela.
Ah, this is so beautiful. a re duleng fatshe okay dulang fatshe re kwale a re kwaleng ke kopa hlonolofatsa kereke batho ba batla mosebetsi ke bomang batho ba batla mosebetsi batho ba batlang dintho a re me ka maoto ke qeta ho bua le bontate bakeng sa tshebeletso ne ke re ke tlo etsa tsatsing lena e se re le late haholo ona le dintho tse le tshwantse ke tlo ruta ka tsona before ke etsa so ke kopile o re postpone le next week ba tlile ka taxi ha ba tla okay ha re meng ka maoto ya ke go ba fela go hlonolofatsa the whole church. Can I bless the incawe yonke? Today, I want you to understand. Please hear me attentively. From today, Ukusukela namhlanje, are cleaning kelello re ska ra iphumana re tshwana le Anna. Let's clean our mind so that we don't find ourselves as Hannah, who did not understand the role ya Eli. Yaka asa utlwisisang role ya Eli. Asa tsebe hore o tlo batla ngwana ho ntate modimo ba asa tsebe hore ngwana o sa bewe ho Eli. Engazi ufuna umntana kuThixo engazi ukuthi sebekiwe kumprofeti. Today re bile tshebeletso break and degenerate. Tshebeletso rona bile ntho tse ngata tsa tse. We had a service whereby we broke all the curses. Robile di curse. We broke curses. Robile di curse ne ke yona nkile nako e telele. Iyo ethathe ixesha elininzi. But ne re hloka. Kodwa besidinga. Ya tsatsing lena. Ka baka la di sacrifice tseo le di entseng. Because of sacrifices that you made. Le nkutla batsana. Amen. The church has sacrificed. Sacrifice. And after sacrifice, the father has to speak a word of blessing. Thank you, Holy Spirit. Amen. Say amen. Blessing. Utata funekela thethe intsikelelo phezu kwabantwana bakhe. Dicela nonke, all of you. Kiba mamba tu asa tsamaya dikereke. Family yao kiba mamba asa tsamaya kereke. Ona le family una le bana beno ba sa tsamaya kereke. Do you have a family that does not fellowship? And you want them to be aided? Family yao, lona na family pulane. Itsanze ke laisha mobu maobane ke a le qhoma ene le ang sulafaletse letheka la o lile la qhoma ha o no laisha mobu o nyane e kana ba mohlomong se le thata hao tswa phekwa se motho ka tlang ona ba kopa o kula le a tsamaya ha ke utlwe le reng buela modimo wa le moroba letheka ga batla mofukama le batletsa Seremaka. le batla mo etsa Seremaka e be nthosela le batla mo seremaka le bakae le babedi le inyae ga gotsi ba hae le mo kentseng lethekeng ai ke tlhaka tsene di keng ke ntata e be re sebedisa tsona ke ditlhatsa di tlhaka tsene di keng ke ntata e be re sebedisa tsona di tlhaka tintseng 1 tintseka speech in the mighty name of Jesus. Twanga speed. Lemlogulus. 1. Letamir. Kubai. Bishop o ne le bohloko
Ha o etsa le etsa ha ke a go bala monate bishop le hana ke inama ha ke itse le batla be ke dutse ha ke eme le batla be ke eme Tshepiso motho ona kule ha ona kula haholo ntate moruti ke qala mmona tla ka pele tlo nkopa thapelo ke a qala for the first time o fodile ke fodile bishop o be re bona ke ne ke tlameha Lesotho sa ke iputsa ba ha ke o hlake le sekolo ne ke tlameha Lesotho sa ke iputsa ke o hlase ke kula je batho lo re ke o no lo tsaba lo hla lo sekokotwana ke a tšhelete haeba ona le ya kulang haholo le ena ka potla mara ya kulang haholo ke batla motho a sa kuleng haholo ya kulang haholo o tshwere ke ntate a o kule haholo ma tlo kwan mara tlo a o kule haholo hle mo o tshwere ke le hetla la ka ditsebeng ka mana kukwe ke na go kae e nkadile ke na le motse 8 mara bua o utlwa mosaki wa lwe ke a utlwa mara ke na lo lahlelwa ke kutlo okay modimo ka ke molokola ka lebitso la Jesu 1 2 3 le tsamaye le amlokola ka pa le molokola le amlokola buela modimo le molokolotse le tsamaye 1 le tsamaye 2 le tsamaye la kre le tsamaye a go tle le re le a tsamaye a hlatsa tsala ska ba kwe Jesus no bona ntsha madi go o ntsha madi wa bona hlatsa madi bon le tsamaela gre le molokolotse gre modimo ga ke bula ditsebe tsena 1 2 3 4 5 ha e ba le hetla le fodile le ditsebe di fodile le utlwe le hetla ha le fodile jwale wa o hlatsa madi le teste monna mamjalefa le fodile je boruti jwale ditsebe ne di etsang tsona ndate a tsebe hlalosa ke ngwana butu wa ka ke ngwana butu wa o tlile le nna tsatsing o mmemme motho o na kula na kula ntate moruti ke ngwana butu wa ke ngwana butu o di maka re ya le bo molokolotse le tsamaile gre le tsamaile ne le molokolotse gre le tsamaile gre le molokolotse gre le tsamaile gre 1 2 3 bye bye ntsa tshela ntsa hlatsa madi